But I'm going to speak whatever that God has put in my heart. I do not have an exact message for Esther. That relationship Ubani owaziyo ubudlelwane noThixo okanye ubuhlobo noThixo. I'm sharing this thing with somebody. I said there is a difference between somebody who is connected to God and somebody that is there in God. There are people that are connected with God, but they are not connected. but there are people at the same time who are there in God, but they are not connected. Moses Moshe Aaron. is accompanying Aaron. Aaron Knows God. He is next to God. But he was not connected. But he was not connected with God. With God. Now, Aaron, that's Mamelang. Listen to this one, saints. Aaron was with God. Okay, Let me recall you. When God sent Moses, he said, I'll be with you. When you go to Canaan, going to fetch when you go to Egypt to fetch the Israelites, and I will accompany you with the pillar of fire. Then Moses. And God said to Moses, go with Aaron. Now, go together in Egypt. But God said, I'll be with you with the pillar of fire and with the pillar of cloud. Now, Moshe was so much close. And he had a relationship with God. Aaron was walking with but God, he did not have a connection. but connection. True, there was no even a relationship with Aaron. But God is with them. Because God said that I will go with you with the pillar of cloud and with the pillar of fire. Now here's the same as Now I'm seeing talking. Aaron, the one that God said, I'll be with you. But Aaron, But the same Aaron. How about Exodus chapter 32? When you study the book of Exodus chapter 32, verse 1. Verse 1. The same Aaron, when the Israelites said to Aaron that we do not know where Moses is, the one that rescued us in Egypt, Aaron, the same person the same person that you will have the intuition that he is connected with God and he is having a relationship with God. The same person that you can have an intuition that he is next to God. He's under the pillar of cloud of God. He's under the pillar of fire. The same Aaron, he is the one that is saying to the Israel
take off your earrings basadi ba lona to your women le baneng ba lona. and to your The children. same Aaron Yena lo ke yena o Aaron, etsa namane ya gauta. he is the one that is doing. But ha o no ka sheba Aaron But when you can look o at no bona Aaron, motho ya pela modimo. you would see somebody that is connected to God. Batho ka bo madimabe o Elisha, na le pela modimo he was connected. but a sena relationship le He was next to God, but he did not have a number relationship 2 with a him. se connected le ntate And modimo. also, he was not connected with God. Nna le batho ba bangata There are many people ba pela modimo that are next to but God. not connected. They are not connected with God. Batho ba go nkutlwile. Batho ba bangata Abaninzi ba pela abantu modimo basondelene noThixo, but the connection kodwa ubudlelwane le modimo. noThixo. What is the connection? Ubudlelwane intoni? Jesu o re uYesu uthi, o bua le di-disciples tsa hae he is addressing his o re disciples. lokoleng ke tsamaye ke ho ntate He said, liberate me so that I can go to the Father. but ke tla le romela moya o tlang connecta le lona But I will send the Spirit that will connect me with you, e le moya o halalelang which is the Holy ke Spirit. le siko ke le lehodimong Dingekho ndisezulwini. mare Kodwa spirit ho tla bona le ntho connectang le lona there will be something that is connecting me with you, moya of which is the Spirit wa modimo of God. and moya wa modimo And that Spirit of Jesu God, bua ka ona o re when Jesus speaks of o it, he tlo ba says, mothusi wa lona he is going to be your help. ka mantswe morena Jesu na reng Jesus was moya saying, wono that Spirit, ke connection bubudlelwane tsa ka le lona between me and a you. ke tsebe ke mang ya mmameleng I don't know if there's somebody that hears. ha qetile ba re moya wona And then he said, o this tla le Spirit thusa will age, o tla le hopotsa will o record, tla le jwetsa will seo tell le lokelang ho se etsa whatever that you're supposed to do. connection ya motho le modimo Ubudlelwano bomntu e noThixo, qala tjena na it go starts like tshwanela this. gore go be le ntho ka gare There should be something yo that is e inside, utlwang batho ba bang ba kekeng ba e utlwa of which other people cannot because feel. nthona e spiritual Ngokuba lento connection isemoyeni, is ubudlelwane spiritual busemoyeni, between you and God bungawe that's why motho ya noThixo. connected le modimo That is why somebody that has connection when with you are God, connected le modimo ka unobudlelwano o ka phela le mosadi a ba wena o utlwa ntho mosadi yena ba sa e utlwa ungava into kodwa umfazi wakho angayiva, tuke yena ke a ba sa e utlwa hayi angayiva, ba sa e utlwa angayiva. Rethebo shate, ba sa e utlwa angayiva. connection Ubudlelwane. ana motho a ileng a ba connected le modimo Somebody that was connected with God, you can feel when uyamva. connection is a disciple bon you can feel it Ungaiva when the connection is no longer there. when that connection and like something is missing Noba ungathi kunento but eshotayo, what they understand people they are not going to understand that. because connection Ngokuba is ubudlelwane, between wena it's between le you modimo and God. and that connection And obo is budlelwane spiritual you busemoyeni. feel Uyayiva. spirit and like gawile wa utlwa Even though there is a separation, you can feel it. ke go ba bua lwana ntate le ha e gawile wa utlwa Even there is but the there's disbursement. something missing Uyayiva le ha o so rapela you can kunento feel gore mare ke a rapela naka uthandaza uyava I ukuthi can feel uyathandaza, something is missing kodwa ndiyava Uzorapela. kunento engekhoyo. Ukhona Ukhona you can ondivayo, feel uyayiva something is missing kunento engekhoyo. you can feel
uyakwazi ukuyiva but something is missing. ukuthi kunento elahlekileyo. Kore la o rapela la o bala lentswe Like uthandaza ufunda ilizwi but utle mara something is missing. uzawuva ukuthi kunento elahlekileyo engekhoyo. Eish maruna mthetho satana ditsweng ho rona. Kunezinto uSathane esezibile kuthi. Kore utle boteng ba modimo fela o ditse fela. Uve ubukho bukaThixo uhleli nje. Umutle fela le ka tlong. Umve usendlini. Utle hona le ntho e reng sho di bao. Uve kunento ehlala phezu kwakho. Utle fela hona le ntho e dulang ho. Uve kunento ehlala phezu kwakho. Nkosi yesulu. Bayethe ngonyama kaJuda. Thatha moya ongcwele. Thank you Moya. Thatha moya. Utle fela hona le ntho e reng. Uve something resting upon you. Thank you, Jesus. Ke re ho somebody Dithi komunye umuntu, if ne ke na le baruti ba ke ba tsebang ba ke ba tshepang ba rata modimo. if I had pastors that I do know of that love God, that I Ne trust, ke tlo dula fatshe ke rerele. I was going to sit down and be preached for. Hanyane. Ke ndimamele kancinci. When o tshwere phone, When you are holding a le cell nna ke phone, tshwere phone. and I am holding a cell phone, Hore nna le wena re bua. for us to communicate, We need a middleman. re hloka monna Somebody ya ka re connecta. o sesidikini that will connect Nna le us, wena re kgone ho bua. so that me and you we can Motho eno communicate. ke mang? Who is that particular MTN. person? Motho Is eno ke mang? MTN. Ke Vodacom. That person is Ka Vodacom. network ya bona. With their Ba network, tshwantse ba re kopanya. they're supposed to make us to collide Ba tshwantse ba re kopanya. using a Batho communication. ba tsebe. People they do not Preach know. when ke eme ka pela hao. When I'm standing before you, Ke eme jwale ka a middleman. I'm standing as a mediator. Ke eme jwale ka MTN kapa Vodacom. I'm standing as an MTN or E Vodacom kopanyang batho ba babedi ba tshwereng difounu ba batlang ho bua. that makes two people to collide. People that wants to speak That to is why. each other. That is why. Google. If ne le ke la utlwa preaching. If you only La you can utlwa hear the lentswe la ntate preaching, Modimo. obey Wa the le word, utlwa lentswe la ntate Modimo. Nilive And wa ilizwi. understand them. And what Purpose purpose? ya preaching ke eng? What is the purpose of Purpose preaching? ya preaching The purpose of preaching ke o ba ka hare, ke o kopanya batho. is to Ke o collide kopanya people. Modimo le motho. Is to collide Ka mantswe a God mang, and a Jesu person. o re ke tla le romela moya hallang. Jesus is saying, I will O send the tla Spirit nkopanya le lona. that will Now collide me and today you. ke eme segeong sa moya hallang. But today I'm taking Kopanya part of the wena Holy le Spirit Modimo. to collide you There and must God. be that reunion. Reunion. Ke le tloha le qetile ka ntho eo. Ke mang ya reng ke a e tseba feeling eno mare ke lahlehetswe ke yona. Kubani ungathi ndiyayazi lo mava. I've lost that. Phamisa letsoho la hao. Lift up your hands. Wena re I know the feeling. Ke a e tseba ntho eo. I know the feeling. Tswa setulong sa ho tle kwana. Before re ya hole. Suka esitulweni sakho usondele uze Wena ngaphambili. ne nga eme. You who was raising your Come hand, and reconnect again. Come and reconnect. come and make a reunion with God. Come and reconnect. Yiza uzokwenza ubudlelwane noThixo kaphinde. Holy Spirit, move in now and make my life whole again. Spirit, move. Oh my God. Sabonga moya ongcwele. Ke batla batho ba tsebang ba kileng ba e utlwa. I want people who felt it. Ba kileng ba e utlwa, e seng ba e utlwang, ba kileng ba e utlwa. Who felt it.
When I know ke tseba. You who is saying that I know the feeling. Ke ne ke tseba ha moya o hallang kapa modimo a ntshakela ke le ka tlong o na ntshakela ke le ka tlong. I knew when I got the visitation of the Holy Spirit and God. Feel the visitation of God and feel being in the presence of God. Retebo shate. Sabanga moyo moyo. Lift up your hands. That you want to connect with him again. Even you on Facebook, you can take this opportunity. I miss you so much. Retebo shate. Tukhumbule moyo ngcwele tukhumbule. Reconcile with the Holy Spirit. Khumbuliwe moyo ngcwele. Uyela kuthi. We need that connection. We want to reconnect. Sifuna ukuba nobudlelwano nawe kaphinde. Thank you, Holy Spirit.
jwetse kopa o tshwarele Umqalele. moya wa kopa o ntshwarele Tell the Holy Spirit to forgive you. kopa o ntshwarele ke kopa o ntshwarele ka ditshito tsohle tseo ke di entseng ka bokgopo baka mo jwetse kopa o kgutlela lentswe la hae o batla o bala lentswe la hae o batla o mamela lentswe la hae mo jwetse hore o tlo tsatsing lena ke ikemiseditse o bala lentswe la hao morena Jesu ho bala lentswe ho mamela lentswe hobane ke a tseba o bua ka lentswe o connecta le motho ka lentswe mo jwetse ke ikemiseditse o bala lentswe ke ikemiseditse ho fa attention mo jwetse moya lang ke ikemiseditse ho fa attention ke ikemiseditse ho mamela ke ikemiseditse ho ba le nako le lentswe la hao tloelang ba robetseng fatshe tloela ba robetseng fatshe wena o phamise matsoho tloele ba kgomameng tloela e mong le mong ya dutseng fatshe e re morena Jesu ke kgutlela ho wena tsatsing lena ka pelo ya ka kaofela ntshwarele dibetsa ka tsohle tseo ke di entseng o hlakole makgopo a ka wena tloa tsatsing lena ke batla ho kgutlelana le wena ke batla ho tsamaya le wena moya wa modimo e re moya o hallang wena e ke o tibekileng ke o tlositse ho nna ka baka la diketso tsa ka le mesebetsi ya ka e sa lokang empa tsatsing lena ke kopa o lokisa taba eo ke batla ho kgutlele ho nna ke batla o dule ka ho nna ke batla ho ba le setswalle hape le wena ke ka ho ke reng tsatsing lena ntho e nngwe le e nngwe e ke entseng sebe se seng le se seng ke a se dumela ke a se bolela mme ke kopa o ntshwarele ho dintho tsohle tseo ke di entseng ke o sitetswe moya o halang ke o sitetswe morena Jesu ke o sitetswe manyoloi ao o nong file ona ho nseva ke wa tebekile le ona ka baka la metsamao ya ka empa tsatsing lena ke swabile ke rapela mpha monyetla o mong wa ho kgutlelana le wena wa ho etsa setswalle le wena ka lebitso la Jesu e re manyolo ya modimo lona ke neng ke le fuwe hore le nseve kgutlang hape le tlo nsebeletsa kgutla moya wa modimo kgutla moya o halalelang wena eo ke neng ke o fuwe hore o nsebeletse o nhopotse o nrerele o senole diphiri o bue le nna o nhlalosetse dintho tseo ke sa di tsebeng e re moya wa modimo kgutlela ho nna o tlo dula ho nna ka lebitso la Jesu wa Nazareta re ke le bomorena Jesu ke ikemiseditse ho nka leeto le letjha le wena ho tloha tsatsing lena
e re ke tlo fa attention ke tlo bala lentswe ke tlo meditate ka lentswe ke tlo dula lentswe la hao ka lebitso la Jesu wa Nazareta e re morena Jesu ke dumetse hore di TikTok Facebook batho ba ntshinyetse nako ba tsatsing lena ke ikemiseditse ho dedicate nako ya ka for lentswe la hao ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke a leboha morena Jesu ke sebopua se setjha o itse lentswe la hao ha re di dumela di betsa rona re di confessa o tlo re tshwarela o tlo re hlatswa o tlo re lokolla re a leboha ntate le ka monyetla ono letsatsi lena ka lebitso la Jesu shapela morena Jesu matsomo. Thank you, Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. Come and give for this moment. Total Fana for this great moment. Oh, Mudima feeling on. Come and give. Come and give. Gasp it. Gasp it. Gasp it. Come and give. Come and give. Come and give for this opportunity. For this great moment. You don't give for blessing table. How funny for or blessing for now. You just give. Awunikeli for intsikelelo. This great moment. Unikela for lento esandukwenzeka. Yonda timdimuti. Munyetla. Motsotso nako. The opportunity and the minute that God has given you so that you and him can reconcile. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ka Easter. People are preaching the 7 statements. But not always. But always. I preach about the coming of Jesus and the going of Jesus. Ka Easter. And Esther. I preach about the coming of Jesus and his death. Genesis chapter 1. Let's start it in the book of Genesis chapter 1. Verse number 26. Thank you, my blessing. Verse 26. Verse 26. Jwale modimo are etse motho ka tshwantsho sa rona le ka sebopego sa rona. God bless you, lerato la pelo ya ka. Jwale modimo are etse motho ka setshwantsho sa rona le ka sebopego sa rona. Me a laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tse fofang le magomo le lefatshe lohle le tsohle tse hahabang hodima. Verse 26. Then God said, and now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have the power over the fish. They will have the power over the fish. Over the fish. The birds. They will have the power. They will have the power. Over what? Over the fish. Over the fish. The birds. The birds.
and all animals, Okay. domestic and wild, large and small. Okay. Verse number 27. Yaba modimo ubupa motho ka setshwantsho sa hae, a mmopa ka setshwantsho sa modimo, a bopa e motona le motshehadi. Verse number 28. Verse number 28 re modimo a ba hlonolofatsa a re ho bona a ta le ngatafale le tla le lefatshe le rene hodima lona le laole lefatshe le laole le ire le laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tse fofang le tsohle tse tsamayang hodima lefatshe. Verse 27. So God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female. God blessed them and said, "Be fruitful and multiply, so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish, the birds, and all the wild animals." Le a laola You are in charge or in control. le a dominate. You are dominating. Takatswa pele ka tsatsing lena The wish of my heart today ke ho hopotsa rona is to commemorate us ntho eo re nang le yona the thing that we do have, e re fuwe the thing that was given eo to ntate us, modimo a re fileng yona ka Kreste. the one thing that God has given us through Christ. Ya pele The first one, ntate modimo o re God says, a re etse motho ka setshwantsho sa rona. let's create human beings with our own Tlo likeness. kwano ntate Ke motho it's a human being. ke motho. It's a human being. Now ke batho ba These are bao people modimo a ba fileng dominion, that God has given them a a ba dominion, file matla that has given them le authority taolo to control dinthong tsohle. in everything. Ya ho qetela The last one, le bona ba entswe ka sebopeo sa ntate modimo. even themselves, they resemble God. Now how bala Genesis chapter 3 When you study the book of Genesis ke chapter mane 3, mo Noa ileng ya fihla ho Efa ya etsisa Efa ya qabanya Efa le modimo. is where the serpent came to Eve and created a quarrel between God and Eve. E reng amen bazana. Say amen, saints. Ha bala chapter 3 verse number 8 e re jola ba utlwa ha morena a bua a ntse a tsamaya hara serapa moyeng o maphodi wa mantsibua, monna le mosadi wa hae ba ipatela morena hodimo ba ipatela morena modimo ne ke kopa o e bale mpho e re ha ba e re jwale ba utlwa ha morena modimo a bua a ntse a tsamaya hara serapa moyeng o maphodi wa mantsibua, monna le mosadi wa hae ba ipatela morena modimo hara serapa hara difate tsa serapa. Verse number 9, morena modimo a bitsa monna a re ho yena o kae, monna a arabela a re ke ile ka utlwa ha o ntse o tsamaya mona ne, and then serape ka tshaba hobane ha ke a tena letho mme ka ipata. Verse 8, that evening they heard the Lord God walking in the garden, and they hid from him among the trees. But the Lord God called out to the man, "Where are you?" He answered, I heard you in the garden. I was afraid and hid from you because I was naked. This thing that I'm going to share, wants somebody that is fully concentrated. This one is going to aid you so much. Believe me. To call. Now ke motho yena. Gumntu ke lo. Satani a kena ke kopa Satani. Brother I one fela. Nka be ke re tshepiso tle kwa mara ha ona bothata. Motho ke kopa makgetha tle kwa. It's God. Ke Satan. It's Satan
who came to a man verse 3 chapter 3 in chapter 3 of ana Genesis, fitla a bua le Eva when he came and spoke with Eve, a khosa qabang pakeng tsa modimo le motho causing a conflict between God and a person. a sa ntwe ke ruta mo hai monna o tswa ke tsebe le prepare a message le no ntse ke tla next na molaetsa jole ke re ra manna ba Jesus, amen. ke ra ntho e modimo a mfang yona no I receive it to God. now o tlo ntho ena powerful jo Yiva lento inamandla kanjani? ke enemy Is the enemy this one? ke modimo It's God ke this one. motho These are human beings. now modimo o re Uthixo uthi ho motho emntwini, a re ko fa matla he he says, I'm giving you authority. motho Umuntu. modimo o fa motho yana o e tshwaretse batho bana ba fuwa authority Aba bantu banikwe igunya modimo a dintho tsohle tse lefatsheng upon everything that is there on earth. motho A person. and that time modimo a fa motho authority The time uthixo nika umuntu o igunya, ne a sa fe bapholoso he was O ne a fa not motho. giving it to the saved Christians. modimo o ne a sa fe bapholoso God was not giving authority to saved fa Christians. motho. Kodwa ebenika Because that umuntu. Ngelo ho xesha ne sena bapholoso there were no saved ho ne sena Christians. Christianity Ebengekho but e le ubuKristu. motho le modimo Kodwa ho ne ibingumntu sena bokreste ka noThixo. nako eo Ubukristu bubungekho. now modimo Uthixo, when a fana ka authority batho when he gave authority to a fa people, bakreste o file motho he did not give it to the Christians, but unike umuntu. ke a kgona jone wa nkutla le mamang ya Rethebo shathe. now here's the thing e ke batlang di utlwisise Nansi into endifuna now nivisise. Noah ha e fihla When the serpent e came, qabanya modimo it gives a person e a God. qabanya modimo It Le batho creates bana. a conflict with God and this people. Noah The e serpent qabanya modimo gives le conflict batho bana to God now and these people. chapter 3 ya Genesis verse number 23 e re ya ba morena modimo o ntsha o bantsha e re ya ba morena modimo o bantsha o etsang o montsha serapeng sa Eden hore a yo lema mobung a ntshitsweng ho ona verse number 24 e bere a leleka motho ka botjhabela ho serapa sa Eden e ba le tebong Verse 23. So the Lord God sent them out of the Garden of Eden he sent them out yes and made them cultivate the soil from which they had now been formed. ntho Into endigqibayo ho yile, lelekwa bo mang whom are sent ho out, lelekwa batho the people are being drove ha ke out. tsebe ke bitse mistake I don't know whether I should summon it a ntho mistake. e ke batlang ho e bua This thing that I want to utterly ha ke tsebe le speak, ke bitse mistake I don't know whether tshwanetse ke re ke kapa ke phoso re ke eng or what is it that should I ke re say. mistake Empa ke re the kapa ke mistake re ntho modimo a sa kgonang ho e etsa mo or this thing that God did not do when here. a leleka motho When he drove out modimo mankind, ha ka nka authority a e beke motho he did not take his authority back from a person. Ayinkosi, oh mama the authority igunya and the power namandla asisabazalwane are not for saved Christians. muntu. Zezomntu. that is why Ugogo. hona le batho They are being. ha se bazalwane They are not ha se saved. bapholoso They are not ba Christians. bua dintho be di etsang But bathethe izinto because of the zenzeke. authority Ngokuba Rethebo shathe. Ithi yebo. shout Enkosi. o tsamaya le authority Umuntu wahamba negunya. batho Abantu ba tsamaya le bahamba batla le tauso namandla negunya modimo a ba fileng tsona that God has given them. jwale Ngoku ntho e nqetang kena into endigqibayo yile,
batho bana Ababantu. batho bana Ababantu. letsatsing lena Even today. le ka lemo sena Even this le year. hona jwale Nango. ba ntse ba tseba ntho e ba e tshwereng. They still know this thing that they're That is why holding. dingaka tsa Sesotho That is why Sangomas, di buang le meriana, they di speak buang le with tlhaho, herbs and that is why creation. di buang le di-herbs. They speak with That herbs is why to dingaka herbs. tsa Sesotho That is why Sangomas, di nka noha, they take a di snake, bolaye, assassinate di it, omise, and make it ba dry. e sile. Ha ba qetile ba bua le yona e se le powder. Bathethe nayo, meanwhile that serpent is powder. A ke kopa le nkutlwe mo. Ngicela nithi Dingaka tsa Sesotho Sangomas, ba nka senqanqane, they ba take nka sekolopata, a frog, a tortoise, a snake. ba di sile, They will seal ha ba it qetile or grate, ba di butswele, and they will ba blow. bue le tsona, Speak with ba di it. romela baneng ba Modimo. Send them to the children of God. Tsamaye Zihambe ka moya through the di fihle spirit. di kene ho rona, Zingene ha di kuthi. kena ho rona di phele, When they get to us, they ha di leave. qeta ho kena ho rona di phele. And when they get to us, they leave. Tlo go jwetsa baneng ba etsa jwang. Let me tell you why they do. Nthwane Lanto e ba tsamaileng ka yona. abahambe nayo basenayo. Ke fonela ho thwe ausi wa ka admitwe sepetlele hape. I was called Recently. ukuthi usisi wami has been hospitalized. Ngoku Wa kwale o teng mo. O teng. uyavaleka. O thi o admitwe o sa le sepetlele hle ausi wa ka. O thi o sa le sepetlele. Kuthiwa she is been admitted, hospitalized. Ke mo Usisi nka wami. jwala ka mme wa ka mara ke ausi wa ka. Ausi wa ka o kile a admitwa sepetlele kgahla pele. For the first time, my sister was admitted. Ba se ba mo makile hodima hlooho. Bemakile enhlokweni. Ba mo makile di doctor. The Ba- doctors ba has tlo mo marked etsa operation a sa ntse a le ka her ICU. to prepare an operation for Ke ne ke le her. Joburg. I was in Joburg when that happened. Ha baradi ba bang phone. When her daughters called O sa o me kene sepetlele. that your sister has been Wa hospitalized. operate wa o sana. She is about to be operated tomorrow Bosiyo. in the Ka re jwetsa- evening. Ka re mphen doctor. Wathi uDr November nikeni Ka re doctor. doctor ska operate ausi wa ka ha kuhle. uDr November wathi doctor don't operate my sister. O ka Akaguli. ICU. O ka ICU. She's in ICU at that time. O ka ICU motho ke bang ka yona. She's in ICU lo muntu ndithetha Ke ngaye. mang yo etsa mali nna mara. Is there somebody that is working Ka re with me? doctor ska mo operate ha kuhle. uDr November wathi doctor do not operate her, he's not ill. Ka tsamaya ka toropong ka Sante. Wahamba eSandton. Ke re ha ke driver ke Bloemfontein is too far. Wathi Dr November ngeke ndidrive nje Bloemfontein Ka ikude. rapela this lady a neng a dula Thabantsho ke kopana le yena Sante. Wathandazela uDr November Ka this re, lady that was ke kopa residing in le koloing ya ka Botshabelo. hle. Wathi sister Ka sisi masiye in my rapela ka car. rapela ausi Wathandazela lo sisi ka umfundisi. laela. I commanded Ka re ho yena ke o roma o lo sheba ausi wa ka sepetlele. uDr November uthi I sent you to look for my sister in hospital Shebele le hore ke bo mang ba mo loileng. and look for me who have Ka re bewitched ntate moruti tlo her. etsala jwang ntho ka re don't mind. Wathi lo mfazi Dr November izakwenzela kanjani? Now here is le nto? the thing table. Nansi into Dr November. Because I understand. Ngobani ke Kapa I uqisisa. understood. Ndivisisile Hore ke na le eng. ukuthi ndina ntoni. Ke yona ntho e nthusitseng. Rethebo shathe Ke hayi ntho e nthusitseng. into Can I talk encedileyo. to somebody le nkutlwa bana ba ka? Ndicela uthetha nomntu nindive bantwana bam. Ho na le ntho ba pholoso ba sa itsebeng. There is something that some Christians do not know. Tsejwa ke batho ba senang modimo. Hayi iyaziwa ngabantu abangenayo uThixo, the atheists. Ke bane Bebani, motho ke moya, a person is the spirit, motho ke body, a person is the body, motho ke kelello. the person is the Now mind. here's the thing. Nansi, Mapholoso ba tsebe. some Christians do You not can know. call the soul ya motho monga yona le hae. O bo bitsa soul ya hae, o bo tlo bua le yena. You can summon the soul of a human being. Meanwhile, the human being is in his household or her Ke household. mang yang go tla? Ukhona Why? nto. Kungani? And that secret
bapholoso ba itsile Sephiri seo se Christians do not That is know. why Google. ba re lo yang Sorcerers and Abakhathali witches. body ya hao They do not care of your body. Abakhathali kelelo ya They do hao not care of your mind. ba tseba They know. this is just the body This is the content. person Not the mood. your soul Umoya when they wakho. want to destroy you When they want to abakhi dilapidate you, soul body ya they don't go to go your straight to your soul empa baya moyeng wa hao. motho o swa jwang Umntu ufa kanjani? motho o swa jwang Umntu ufa kanjani? ke ake ke bua hanyane Ngicela uthetha kancinci. le ndidumela Do you allow me? ke le jwetsa hore motho o swa jwang Dinixelela ukuthi umntu ufa kanjani? baloyi when ba bula motho When the sorcerers assassinate a they person, take the soul banka moya. that is why your soul Ke ka hoo moya wa hao. tshwanetse e tsebane le modimo It's supposed to know God. e tsebe ho resista Iyazi ukwala Ntwa. the e fight tlang ho yona that is coming to it. Abayivanga. it's too deep Izinzile. your soul Moya wa hao. because your soul Ka baka la hore moya wa it's hao. you Kuwe. nthona ke le kopokopo e This one is a but content. the soul Umoya. where It's you. can I go deeper Manzinzeke. sheba bibele Look at what the Bible ngaka ya says. sesotho e seng mopholoso A sangoma, not a saved Christian. ngaka ya sesotho As e seng traditional healer, moprofeta not a prophet, but ngaka ya sesotho but a sangoma. Saulo o fihla ngakeng ya sesotho Saul consults a o re sangoma. ho ngaka ya sesotho He says to the sangoma, ntsosetse motho resurrect a person for me. ntsosetse samuele Resurrect kapa Samuel for me. ntsosetse motho Or resurrect a human being ngaka ya for me. sesotho The e sangoma tsebang sephiri that knows the gore secret. motho ke soul That umntu is the spirit. body The body ya saule ya samuele of Samuel e lebitleng is in the tomb. ngaka ya sesotho And the e sangoma bitsa soul and summoning the soul. Retebosate. Retebosate. Aye. Aye. ba se ke ka e rera ntho Let me not preach this thing. ngaka A sango, e se moprofeta not a prophet. le today baprofeta ba modimo ba tsebe re soul ya e kgona ho bua le yona Even the men of God do not know that you can address the soul. maoba pheko ntho ke moma ke mokae moshimane wa ka katle o kae katle o tlokwa katle ha so manifest since ke mo rapela Ukatwa ka mama akake manifest since Dr. ke November ha re ke said. bone motho a hao Uthi ubone ndibone umuntu wakho. ha ke bona sefahleho sa hae Khanya ndimbone mare ke emehlweni. bone hore ke motho ya pereng dintho tsena tse ka reng tsa ma-muslim tse telele Uthi ndibone umuntu onxibe izinto zama-Muslim ezinto. ka ra ke tla mmitsa uDr. November wathi ndizambiza. ka ra motlole ke tla mmitsa ha wa mmona ka ra motlole ke tla mmitsa Hey. Now, Go. ha ke bitse moloi I'm not summoning a no sorcerer. that time ha ke etse deliverance Ngelo xesha I'm not performing a ha se deliverance. deliverance It's not a because I deliverance. deliver Katleho Because I'm not delivering but Katlego. I'm using the soul ya Katleho ho latela soul I'm using the soul of Katlego to Mamuthi fetch a- for me a soul of that particular person. Soul to soul. ka re motlwelle Ndathi myeke. maotong o moneng a njwetsa re ke bona rotse dieta tsa sol Emanyaweni ndibone enxibe izihlangu ezinje. ka re tsa mo molata uDr. November wathi hamba zamomlanda. Addressing the ka soul. mo bitsa ka re wena Dathi wena tlhokwa ntlo bua le wena yiza ndizothetha o nawe. tlo njwetsa o batlang haka Uzongixelela ukuthi ufuna ntoni kwam. Katleho ha demon possessed Katlego, he is not demon ha ke possessed. sebetse le boloi ka nako eo mara ke bitsitse enemy ya ka Inkosi. I summoned my enemy. Andisebenzi ngobuthakathi ngelo xesha.
Inamandla. ngaka ere The Sangoma says, go Saul To Saul. o tsosetse mang who should I resurrect for you? Saul o re ntsosetse Samuel Saul said, resurrect Samuel for me. robala fatshe ka tla Lie down, Katleo. ke Samuel wena This one is Samuel. o lebitle Is in the tomb. ngaka e bitsa Saul A traditional healer is summoning the soul. lebitle In the tomb. Samuel o ntse le teng Samuel is in the tomb. Saul The soul ya tla comes. e tlo bua le motho ya phelang Is going to speak to this person that is in the living. Saul Umoya. ka bitsa this lady ka Ya- rapela o swaka Ndathandazela usisi wami, ndisebenzisa lo sisi. ka roma o sitsa mo nshebela re o swaka o kentswe inhlong Ndathi mo batlela ndathuma. batho ba mo loileng Zamojonga abantu bathekatha usisi wami u-8 bafake ntoni entlokweni le yakhe. yena na se demon possessed Naye she was not demon possessed. a re ke bona ke le pela mabitla e ka re ke bosabela a re ke bona noka e kgolo a re ke bona bomme ba besitse mollo ba babedi ke re ba bise ba jwetse moruti November ba bise bomme ba ba fihla o se no ha demon possessed but ke sebedisa soul ya hae This lady is not demon possessed, but Dr. November is using her soul go lo bitsa soul to summon the soul. se deep Amen. now Go. ba fihla ba njwetsa ra o sa re mo kentse seboko Bamxelela that we put a worm in the head of your sister. ka re sentse Wathi Dr. November sikhuphe ba sentsha basikhupha. the following day o swaka ke a tswa in ICU The following day, the Without sister was operation. moved to the ICU without operation being performed. 2 for weeks her. ago 2 weeks ago, 2 weeks ago 2 weeks o ago, admit wa pe sepetlele was admitted again in ha hospital. tsebe o hema Akakwazi Athi uyenza ukuphefumula. next. Akwazi kwenza nto. ka ra ke tlo ya sepetlele Wathi Dr. November, I'm not going to go to the ka hospital. bitsa bana ba ka ba founela ka re le o kae ba re ntlong bosabela ka re ke atla Dr. November called her daughters. But basebusabele wathi Dr. November diyeza. ke sho bane ba nahane hore ke tlo ya le bona sepetlele Inoba babenengcinga zokuthi Dr. November uzahamba nabo aye nabo esibhedlele. ke a hlanya ke nyolwe ka dipanana a na lo e hlafuna hanyane o ntse ke re jwale bonyane at least wa ja le ka mageu ka o kyala baneng ba hae a fihla ka re tshidimphe metsi a ntshela metsi ka re a tshele letswai a tshela letswai ka re tle kwa a tshela letswai ka moshapa ka ona mahlong ka re wena ya loileng o swaka o tlo kwana o tlo bua o tshidimo ka bitsa soul ya hae o fihla bua mme mong a re o swao ha ke mmatlele ntho e le nngwe o kgona jwang ke re tsebana le o swa ka ra ke motsebi ke feta mona hlola ke monana le ntlo kgolo phela monate so ke batlasho ke mo kentse seboko o ntse o bula ba re ba mo kentse seboko sefubeng ka re sentsheng e tsa qetile ka kena koleng ya ka ka kgotlela mtshabelo ka ya sepetlele thank you now here is the thing Nansi into. there is something Hona le ntho bana ba modimo ba sa di tsebeng that the children of God do not know of. that is why Kungo, ha ke telle motho I do not undermine because ke nana ke pholositswe a person because I have the intuition that I'm saying. ya buang dintho The person that speaks le ya things batlang go nketsa dintho and the person that wants to Ha ke do ba things to me, I don't undermine them. ha ke telle motho I do not one undermine ha ke anybody. telle sangoma Number one, I do not undermine a two single. ha ke telle batho nje Yes, being I do not Ha ke kgathalle undermine ba pholositswe people, kapa ba pholoswa whether they are saved or not. but I know Ngokuba the ndiyazi authority igunya yo motho a tsamaileng ka yona that the person ke has. go ba phetha ntho ena Ka le when pile. modimo a balele ka tshimong ya Eden When God drove people out of the Garden of Eden, He drove out a ene person, motho and the a person tsamaya le authority went out with the ya authority modimo a mo fileng yona that tshimong ya Eden God has given him or o her. na ntse ntho e nditinayo Here is something that troubles me. ke ena ntho e ntenayo Here's something that troubles me.
dingaka Traditional tsa healers. Sesotho Traditional healers. ba tsamaya tjena Bahamba kanje. ntle le setlhetsane gaola ka speed ke mang brother ntle le setlhetsane fela gaola Bring ka me ba a lekala la branch asphalt of a tree batho or ba a tsebang leaf. authority ba etsa tjena People that know what authority is. ba etsa tjena Bayenza nna le mele kanje. eme ke atla tlo pheko hle ngwane so ke lapile hle pheko na kusoji na ba sena ba sa dire a sokola ba jileng ba bona ka ho tsela ditulong ana batho ba batho le tswa ka papa e boima ha so bona ho thewetsa o qeta ho ja papa e ka ro ka thuchaise ka 9 fela o qeta ho ja papa e ka ro ka thia hae now batho ba tsebang authority Abantu abalasiyo igunya. ha se bapholoso It's not saved Christian. Hayi. ke batho It's mere people. Ordinary people. ba tsamaya naheng ba They ba go to the wilderness or the field, ba ge lekala le take the branch ba in the ba field, sheba lekala le look at the leaves or the branch of the tree, a ba decide and therefore decide hore lekala lena that this branch of a tree, o batla o etsang ka lona what is it that he wants to do with ha it? qetile And then after, a ba le rea lebitso la He will- ntho eo a he batla ho will- etsa he will name it that particular thing that he wants to do. ke mamiriana sotho bitswa bomang poe tshehla e mong ke mang lehlwenya e mong ke mang phate ya ngaka bo kgomo ya basadi tlo ke o jwetsa mamela ntshebeng kaofela dintho tseo Zonke sizinto lemithi yonke. batho ba nang le authority Abantu abanegunya ba dutse fatshe bahleli a phansi ba lata ntho ena walandele a into. ba e bitsa phate ya ngaka o nahana pele hore o batla ntho ena a e etseng ka yona Uyacinga kuqala ukuthi ufuna lento yenze ndoni. a ba re ntho ena ke batla ho bitsa ke batla ho lata banna ba nyetseng Athi lento nifuna ulanda amadoda ba atshadileyo. siye basadi ba bona Bashiya abafazi babo baze. e be bitswa kgutlela tlo ho nna Ibizwe iza kum. e be silwa It will be ke graded motho a tsebang authority by somebody that knows authority. e be silwa They will grade it. ka se kena ke rata mona Nansi ndithanda apha. ke mone ya nqeta kwa Iyandigqiba ke. tshwana dingaka Now sangomas, di thusa ba yang ho tsona they aid those ones who are consulting ka them authority with authority. Okay. because Ngokuba o tla tjena uza nje, o tla tjena o tla ngakeng you are consulting a o sangomas. sena authority Ungenalo o igunya. sa tsebe matla ntho ena Ungazi amandla lento. ngaka e be nka ntho ena The sangoma will take this e thing, isile grade it, a ba re ka 12 o'clock and then the sangoma will say in 12 o midnight, bitse monna summon the man, o mmatla o bitse ntate Pebane ubiza uPebane. now motho eno hana authority Lo muntu akanalo o igunya. na sa tseka e seng hana authority o na sa tsebe authority a nang le yona Ebengazi ngegunya o nalo. ile ngakeng ya Sesotho He went to a e sangoma nang le authority that do have the ngaka ya authority. Sesotho The e traditional traina leader motho ya tlileng ho yena is training the person that is mara consulting ausi him. ka 12 o'clock That sister 12 midnight, o be maponapona be naked. o shebele kwana ha ntate Pebane Look o butswele powder yena towards the house of Pebani and blew this motho ya powder. nang le authority The person that has mare le authority, yena ya sa tsebeng authority a nang le yona the one that does not know his o authority, nka sehlahla takes the to branch of a somebody tree ya nang le authority to somebody that has authority. o fihla ema ha hae ka tlong Uma kwakhe endlini, a butswela blew a the powder, sebedisa authority ya e rutuweng ke ngaka ya hae using the authority that was trained to her or him by the sangoma. ha butswela When he blows Pebane Pebani, o sia mosadi wa hae tlo ka nyotswaka Pebane uPebani o sia mopholoswa ushiya a saved Christian ka tlong ya hae endlini a yakhe, bitswe ka moriana abethwe ngomthi, a bitswe a tle abizwe aze. yane
mopholoso yana That saved e Christian. montsa kwa ba mese o tsa tlo nyela yana half khutla mo Uthi uzambonisa lo xa buyayo. ya ke re shaka Zulu man ha ile le tlotsa ndimele sefebe sena o ntsa mo founela peba ne ha tshware phone o ntsa mo founela ha ntsa mo founela tlo go jwetsa Let me tell ha you. ntsa mo founela Meanwhile, she is calling him. She is getting angry. ha o tla go le o sa khoma bete ga re ke yona le tika tsele ha re o tla go le feta ka ntene sa tle mo ha se a hae mara ha o mo emetse o tla go le ya e nngwe le nngwe ka re ke modumo wa koloi ya hae o tle re feta o hlodisa ke ane ke a le tlwella ke a le tlwella ha o futhi mopholosa saba o tlolwana ntwa mopholosa A saved Christian is going. spiritual fight He is going to fight a spiritual war. physically yena Aye. Kamanda akhe. yana mopholosa That saved o Christian. tlolwana le monna spirit physically He is going to fight the husband ka ntwa physically, e entsweng spiritual using the fight with the fight that was done spiritually. tlo peba wa tla o tswa ka letekatsi o tswa ka sefebe o tswa ha ko ha o batla ke ntwe nna ke etsa ntho tsa triple H ha ke tsebe lona le tsheyang ke ntwe nna ke etsa triple H ha ke tsebe le tsheyang nna ke etsa triple H ke motho wa rese ke ntwe ke ha o ntse o kgotheha ka mantswe a mang sefebe now let me help you Mandukuncedise. ngaka Esanko e file mosadi yona moriana gave this woman a herb. mosadi yona This lady exercise her authority exercised authority. Paul 12 now Go. that is why Kungoko. motho A person, le ha ka bua joke even though he can utterly make gags or jokes, ya re yo wena o tlo ba skatana that you become a wa nobody. itlwela joke yo Wayeka that gag. e bua ke mang Ithethwa ngubani? Ngumntu. ke mang motho Kubani umntu? ke yana fuweng authority Kulowa onikwe igunya. ka bomadimabe authority Ngelishwa ke igunya. ha e ba kristen fela It's not only with Christians. e mothong e mong le e mong It's with each and every human being. mameleng ke batla go kwala Timameleni so that I ultimately close. authority Igunya. e mothong e mong le e mong As with each and every e person. mong le e mong Wonke umuntu. ntho e qetang kena Into endigqibayo Batho yile. bana. Aba bantu ba lelekweng ke modimo that were drove off by God in the Garden of le Eden. bona Nabo, ba ntse ba entswe ka sebopeo sa modimo they resemble God. le ha ba se ba loya Though they ba perform loya ba witchcraft, le sebopeo they perform witchcraft, meanwhile they resemble God. modimo ha hlotha sebopeo sa hae God did not take his everything ba likeness. etsa ba le sebopeo sa ntate modimo Everything that they do in modimo the itse a re likeness etse of God. motho ka sebopeo sa rona Because God said, let's do a human being, or let's make a human being with our batho ba re likeness. loyang People that batho bewitch us, ba re destroyang people that ke dilapidate, batho ba na le Kabantu, authority they have batho authority. bohle All ba people sebedisa meriana that use ke good, batho ba na le Kabantu, authority that have come to good. bana ba modimo He's ebantwini bakaThixo. tlo
tlo ba neng ba ntate modimo He is abantwaneni bakaThixo. tlo ba neng ba ntate modimo Yiza ke abantwaneni bakaThixo. ha kula Xa egula, a utlwa fela o na le ntho e dutse mo eva net into ehleli apha kuye. tlo go jwetse why Let me tell you why he is submitting to the illness. because bana ba montate modimo Because the children of ga God, ba tsebe gore di-sick di spiritual they do not know that illnesses are spiritual. that is why AIDS e rekiswang That is why AIDS has been that sold. is why TB e rekiswang That is why that TB is why has been sold. cancer e rekiswang That is why cancer that has been is why sold. stroke se rekiswang That is why stroke has been sold. ke bomang ba tsebang gore dintho tsene di ka kgona go rekiswa Ngobana baziyo ukuthi ezinto zingakwazi batho ba sa ukuthengiswa. pholoswang It's people that are not saved ba nkang lekala that take a ba ba leaf decide gore ba batla go etsa AIDS ka ntho ena and decide that they want to create AIDS using a leaf. bana ba modimo ba nwa di-ARV Abantwana bakaThixo, they are drinking ga ba ARVs. kole They are not ill. ga ba na AIDS They do not have HIV and ARV. AIDS, but they are ba nwa drinking ARVs. dipilisi They are drinking pills, Bafutsanehile. capsules. They are because le poor. bofutsana Because even bo poverty kgona go rengwelwa can be sent. maphelong a rona Empilweni di zethu rongwelwa ke batho zithumelwa tshwane ngabantu. ntho e ntenang ke ena Into endidikayo yile. ke ena e ntena Nansi endidikayo ke. di rongwelwa ke batho They are being sent ba by e seng people dingaka that are not mare ba sangomas. latang dintho dingakeng People that are fetching things ba from be ba bua sangomas. dintho Bathethe tseo izinto. ba di jwetsitsweng ke ngaka They are exercising the things that the sangoma told them di to be di do. etsala di le jwalo And those things will come to manifestation as they are. re lowe ke batho ba e seng dingaka mare ba tswang dingakeng Sithakathwa ngabantu abangezo isangoma kodwa bavela kuzo ba izangoma. latile meriana dingakeng Who fetch muti from sangomas? a na le emetseng jesu Uyesu wa tla ga qeta go bona ntate modimo a qeta go bona gore e motho o nketswe authority after God saw that authority was taken from mankind, jesu wa tla Jesus I mean came. ntate modimo o etsa motho o etsa jesu God created Jesus. mare Kodwa ka nako eo ngelo xesha ke ke modimo nguThixo. mare modimo yo Kodwa lo Thixo ga a kgone akakwazi go tla go rona e le modimo ukuza kuthi ngobuthixo bakhe. o etsa duplicate ya hae He creates his duplicate. because jwale wa bona gore batho bane ba pholoswa bona Uyabona ke aba ga bantu, ba the qeta go saved hlaga Christians, ba pholoswa bona ba tlhaile ka nqena mare ba le empty they were born here but empty. bane bona ba tsamaya ka authority Kodwa abaya, they have ba authority. pholoswa ba empty But saved Christians are empty. ba pholoswa ba empty Saved Christians are bane ba empty. tibe ko eng eden ba Those tsamaile ka ones- matla ba tsamaile ka authority Those one who drove out in the Garden of Ba Eden, they still pholoswa have the bona- authority. ba pholoswa bona ba empty But the saved Christians ke are empty. sono ka bona ba pholoswa ba empty ntho e nngwe le nngwe ba surrender ho yona Everything they surrender to it. le tse entsweng ke batho bane ba pholoswa ba surrender ho tsona Even the things that were inflicted by those ones who does not serve God, saved Christians submit Phepha o to lahle ngwana that. rona to an extent nkgono fela ya na le kgwapane ya snifi se dutse mo se mo kwaetse nko ena a hema bohloko ko hula snifi a tshweretse a ba butswela fela re ke batla mo romela sefuba eo mopholoso sick spiritually a fihla ikena mopholoso ke utlwa se tshwara ke ramatiki jwa utlwa se tshwara ke
kutlwa jwa se ke na le matsela ka re nka robala ba pholoso ena ba tsebe gore o robala ke gore sick ke inehetse ba pholoso kutlwa ka re jwale se ke tshwara grammatics kutlwa ka re se ke hatsela a ke hopola ke kutse makgakga makae ha ke hopola ke kutse makgakga makae ke hopola ke kena mona ke re ke a wa ke be ke tshwarela ka baika ke tshware ke sedidi sena se batlang ho dia be ke re ba mphe setulo sa be ke tla ke ema mo be ke tla ke rera ke dutse di mastulo ke tsela ke menya hopola le ntse le hopola be ke rera ke ntse ke dutse setulo se ho jane le wena nka botshware ke sedidi ha o totile le ka tlong o ntse o na le sheleshele o hatsetse ba pholoso kupa nkutlwe bophelo ba ba Kriste A life of a bo Christian remote controller ke batho ba sa pholoswang are being controlled by people that are not they saved. say ba bua ntho engwe le engwe Bakhuluma yonke into. and tlo go jwetsa And mandikuxelele, whatever yo ba buang re receive ile jwalo whatever that they say, we receive it as it is. It's an illness, we ha o receive tshwere it. ke hlo wa robala When you have headache, you sleep. ha o tshwere ke didi wa thekesela o lo robala When you have dizziness, you will ha o lose na le balance ntho e and you will dutseng mona sleep. o so e mamella so hula noka You submit to each and every illness that has been inflicted to you. ha ke qeta ho wa ka bike After I fell on a bike, ka wa ke tsama 190 I fell with a speed of ke 190. tla Joburg Developed your back. isa qeta go pa bontate bana ba nthuso e phamisa e lemetse e fedile lehlakore le leng because no ho ba hodima sekunteri wena nka bo dutsitse pela bike nka be batho ambulance ba o fumana ntse ke batla kwala kereke ke batla ho ya haka nna yo ke re ke kwa ba ikya ka e wele nna modimo ba nku kampe ya ka thoko ho yona ebe hoba e be le lo tswa ka tseleng ke phapama ke dutse di mabaike mara ka lehlakoreng ka re he mara baike e ntse duma ha eka ya tsa ka qhoma ka mela ka thoko ke be ke itima ke be ke bitsa bontate ba bong ba ditraka kanti ba mpone ha iphethola ba fihla ba iphamisa ka starta ka re baike ya tšhelete ya ka a kre nna ke a shwa ena ke tlo wa ria ka gore ho jana ke shwele because a ke a shwa ke go ba pheta ha ke tlo wa ria ka taba gore ke nga kwa be ben di feel a kre a ke a shwa so nka tlo wa ria ka jwang ka ntho e sa etsahalang wena nka bo etsa nka bo dutse pela ba ke ntse batho ba ambulance ka ba fihle ba be a ine ba ntse gore nkabe ba o beile aine sefubeng mona nkabe ho tsene le wena I want to teach you something that is why ke batla le fatlolo because when o sa tsebe ntho e tshwereng When you do not know this thing that you carry, ba lo batla ba palla di maphelo ba abathakathi bazawudlala ngempilo yakho. ene ba bapala di already ba se ba qadile And already they have started doing that. kalama ba ikiaka fihla ka emisa ka robala e ne le la bedi bosigo la boraro se ka starta yona ba ikiang ka tloela tsona tsena ka nka yona ena e lebetse ka starta ba ikiaka ka itlela kerekeng fihla ka rapella batho papo ho jane le wena ka wa ka ye nngwe ba ke tswa mo
itse ke joina sekontere kawa yeno he ke wele ka tsele ngwe ke leng ka lemala ha bohloko because a ke tsebo etsaetseng ya ndia ka ra sekontere hlo ya ka shapana le helmet hodima sekontere dikoloi ke di ka tsena ka di break nna bo phomotseng ba sa ba thabile bana hana re ba tlo nka kereke le bonta tem kheseng ba eme man gore ba bona re batho bana ba tlo nka kereke ba thabile hona itse a ke robetse tlhabile le nkokwane mane ba ra wile jwale bohloko bona ba butlwila ke phahama kopa metsi bitse kawa mono ya batsana nkile ka lemala ha bohloko mara tlo go tsetsa ka phamisa ba ka dikoloi ke tsena di mpotapotile di batle di nkala maudimo ka phamisa ba ka fisa ka starta ba ka ya duma ha qotile ka kalama ba ka ikela mo ke dulang late ntate stana wa mfounela ntate moruti re tloa jobe ke re kopana le wena ha ke re ke a phama ke o hula noka putsisa ka o hula noka ka re noka le pain ha le tlo nthibela ho etsa mabaka ka o hula noka ka tsamaya ka lo kopana le bostana ra tloa ra tropon ra khutla tropon ra tla phase 7 kapa ke phase 5 ra fika ra hatisa pain in shapa jole ka lehlanya ke hopola bile ke thotse boruga ke driver ke khutlela haka ke bobeile mona ke utlwa ntho e dutse mo wa ele tseya se le picture ra eng lo gore lona motho a le qoqela se le na le pono lona se le picture ke ne ke beile boruga fela nda penona le ntse le leteke sasa slona mar pain an shapa fla kena ka fla ka roba ka bua le pain ka rena ke batla go robala ho jane ke le wena ka bo robetse ka lekeke o tlisetswa banana o etsetse motho o brown wa mabele o nwa ha bohloko o sela ka bohlungu se ka la boraro bana ba le teng a fihla mo ke kena mo ke hulanya pain le theka tle ke tla batho le ba kae mathimana tswang bathong ba rapella batho mpotse ke tsamaya ka re seng bike endile ke hulanya noka tlo go jwetsa ha ke tlo nnesa ga morse yo bitswang Satan le mesebetsi ya hae I will never because tlo go jwetsa sepiri because I know 99% ya dintho tse etsalang go runa ke dintho tse tlang ho yena 99% of the things that everything that is happening in your life I normally empilweni yakho it's not a normal thing. Some of the things that they are so much spiritually but are agree most people they are so much they spiritually poverty is a spiritual thing sickness is spiritual and illness everything is spiritual most of the things are spiritually Christians do not know that. That is why each and everything That is why each and everything that occurred to them, they submit to it. I came here bruised and in pain. Ba ba kentse difaha mangweleng o jane le wena
ka bonkile bandish ya pilinomi nka bo kopile nese engwe sebetsang pilinomi mme wa sebetsang ka next hore ke kopa ntle le bandish o jane le wena ntshebe wa go ba hlogo ya go ba hlogo ke molotsana ntshebe o jane le wena o tshwere fela ke lengwele nka bonkile e bandishi o kopile mme ka next door ya sebetsang pilinomi hospital ka bonkile vest ya ngwana iphutetse kana lengwele o jane le wena. Let me tell you something. Why? Why? Ngicela uvala. Why? Kungani? Paulo subua mantwana bukeng ya ba Efes. Paul speaks these words in the book of Ephesians. Chapter 6 verse number 10. Chapter 6 verse 10. Or kion. Ore arelwane ntwa ya nama le madi. We don't wrestle against flesh and blood, Empa le memeya but we wrestle against the spirit e busang e laolang. that are in control and dominating, E ba pholoso ba sa itsebeng. of which saved Christians do not know of them. Mamela mana baka. Listen to me, my children. Until they understand Until you everything understand is spiritual. that everything is spiritual. Everything is spiritual. Everything, it is spiritual. Some of the things Ezinye when zezinto, physically when it happens physically, qadile spiritual. it started on the spiritual realm. Ngicela uyiphi- Hona le tseo re di siphi- bonang di etsala physically. There are those that happens physically, But e qadile moyeng but spiritual. it started in the spiritual realm. Nako tse ding ka re le ka leng ka tlo dula haka. Ka mokgwa le leng di lalane. Kore le bana ba pholoswa ke bana ba sokodisang ba llang a hweletse ha o mmotse ke o tlo bontsha hore na le tshintse ditsuwa o bontsha ka le lebang. Utlwalla ke ho na le tshintse dutseng mona o tswa fa lo phamisa letsware o batla o bontsha ka leleme hore ho na le tshintse dutseng mona ba pholoso weak bana beso weak. And I'm going to tell you why. Number one, arna lentswe. Number one, we do not have the word. Two, ESP. ha o tsebe hore lentswe le reng ka boemo bona bo leng ka rabo. You don't know what the word says about the situation that you are at. Ha o tsebe ditemana tse buang ka tlholo. You don't know scriptures that speaks Ha o of tsebe victory. ditemana tse buang phodiso. You don't know scriptures that speaks of illness. O ya court, ha o tsebe ditemana tse buang ka dikhoto. You don't know scriptures that O speaks hlokalletswe of ke court. monna, ha o tsebe ditemana tse buang ka ntho bohlolohadi. You don't know scriptures that speaks of widows. O hlouwe, ha o tsebe ditemana tse buang ka lehloyo. O You rutile don't majwang. know scriptures that speaks of hatred. Dintho tsohle tse re di experience-ang All things that we di na le experience, di-scripture. there are scriptures But re for di them, tsebe. but we do not That is know why re di the lwantshang scriptures. physically. That is why we are using our strength to fight them. You fight things Nilwa first izinto, spiritually, that are but we di spiritual, lwantsha physically. but nizilwa. But the reason why Ngokwenu. o di lwantsha physically, The reason why you are ha o fighting tsebe them di-scripture di physically reng ka situation se. is because you do not know scriptures that speaks O mong about the ha o situation. tsebe scripture se reng ka motho a mong. You are Batho ba alone. o- You don't know batho scriptures ba o that speaks lahlile, of being ha o lonely. tsebe hore scripture, ha o tsebe di-scriptures le batho ba o lahlileng, o lela ho lahluwa. Ha o tsebe hore ha o na le scripture se le seng so ka ikgothatsang ka sona hore le a tsamailetse bonyane Baebele e re. Nahana fela ngwana modimo a sa tsebe scripture next each and every situation so kenang ho sona wena ha o tsebe se na le script ha o tsebe next ha o tsebe next o futsaneile ha o tsebe re Bible reng o tlo tswa jwang bofutsaneng bo next ha o tsebe. Now that is why
Ibusuku. Wapoloswa ke bo ibusuku. How fitla kere ke mona how fitla ba kulang ke ba mantlo kwa mama sorry ke hlo ibusuku o yentse ha se le shapa mabane ha se le shapa mabane fitla o se ga ba etsa netse ne ke ntse ke rapela ke re ke tlotla ke re ke ntate moruti ampe matso wena o no etsa ha ntate moruti o ne le busuku ibusuku le hlabalena lo tshwerene ka labraro una le oli o yentse ke tshetse oli o boetsa be ke nwa Mpemetsi Mpemetsi bona motho a kula o batla o na le oli ya Pastor November a ba di tshele di le pedi ibusuku ha tsebe le o bua ha tsebe ntwe e batla o bue le yona o bo ile le re batla e etseng sikinya ka Nina lo tshwere hlaba o yentse ke nywile oli na ni tse busuku ntse busuku ka mokgwa ke telang baloi ntate ha ke kgathalle baloi le disiki tsohle tsa bona yes una le dintho tse etsalang be di shake but once ke hopola who I am ke na le eng ke khutela dikelelong tsa ka Man, to shake. Every person on a link to shake. Let me close. Tatem dim. Abona bo ibusuku. Hai yena yang kata tate modimo ke modimo yena a tloa bo modimo a etsa mora mara ke modimo a mo kenya popelong ya Maria ke modimo a tswa popelong ya Maria ya ba mora wa Maria le Joseph mara ke modimo that one it was just a strategy just a strategy to show that it was just the strategy that is why Jesus was enjoying sex because ntate modimo na iketsa because una santsa le teng una ipopa through sex. That is why Jesus asa etswang through sex because ntate modimo na iketsa because una santsa le teng. Joseph did not understand. Hore ke modimo ntwena ha se motho. That is why asa etswang through sex. Because of time. Jesus at because utlile ka sebopeo sa motho. Utlile ka sebopeo sa motho. A tshwanela a fihlele o Johana mo kolobetse ha qeta o kolobetswa ho thaya thabeng. Ke rata bukeng ya Luka mo Bibele reng a thewa a tletse matla mo yo hallang. Ha thewa thabeng. Then book ya Matthew chapter 5 e bere
Now, Iberi chapter 5 verse 1. Iberi Jesu kopana le baruta verse 18 actually. Chapter 5 verse 18. Eri Jesu kopana le baruti wa bahai. A re ntshale morao ke tlo le etsa batshwasi ba batho. Ke tlo le etsa. O kopana le batho bao nketseng authority ke Satan. A re ntshale morao ke tlo le etsa. Ba tsamaya di Jesu. Ye batho ba modimo ba tsamaya. Batho ba modimo ba tsamaya. Tlo ba tshaba dutseng ka pele. Tlo bana ba ka skela matha. Tlo. Hey moruti a pere smart. Wena a o itsaatsi ya ntate. A yena o itsaatsi ya straight. A motho nka sira sa bohloko. Jesu a tsamaya. Ba teng. A qala ho fodisa batho. Jesu ena ba mo shebeletse ke ba mo shebeletse a fodisa batho a re a tsosa bo Lazaro ke Jesu ena a tsosa bo Lazaro a tsosa baradi ba Jairus ba mo shebeletse ba etsa jwang ntho e ntenang ke re ho bana ba bang ba shebeletseng ha ba shebelle ho ithuta. Petros ho nkile nako e telele hore a ithute mare le ba modimo because qeteleng ya qetelo yana o ile ba ithuta le hoja ba bang ba sa ka ba ithuta letho a o tlo thi Jacob o yentse next how o ke kwa utla mohlolo wa Jacob o yentse next cause na rata fela o shebela Jacob ne le weakness ko tsempe a ra ke bona a tsosa Jacob a tsosa je a ya ikokotsi Jesu o kotsi ke go utla o thi Matthew o yentse next Matthew o tshwanela di simple a ho yena je ba mo shebeletse Jesu ke di weakness okay Jesu ke tsosa batho fodisa batho tutubulla difofu ka tsatsi le leng Jesu ra jole na kwa ka tsamaile na ke tlo tsamaya mare pele ke tsamaya Jesu yane ba mmone ke a re ho bona because jwale ke tlo kgona ke ana ka mmele okay ka bohobe are ona ke mmele wa ka o tshware he tshware Thank you. a jwale nna ke tlo tsamaya jwa a re ja mmele wa ka jwale this time Jesus says, because I'm going to leave you behind. Lona You salani remain. ke batla o sala ke ntse ke le teng ka ho lona. I want to be there in you or remain in you. Mohlala ba fepa selana The time he gave them the Holy Communion, isn't really yet lona ali just lo lo fumane bilo ko bilo ntso tlaso la o tlo nwa madi ebile o tla fumana ya tsa thapela na Maria o ana ebile pelo ya le bohloko o ntse tje now go. I bazalwane, this is very powerful. But bani Those people, ba tsamaile ka authority. they left with authority. Now this time Kweltuba, bane ba ifuwe. they were given authority. But this time Kweltuba, authority igunya, it came through Christ. it came or it entered them through Christ. Mamela muruti
Listen, Modimo o itse a re etse motho ka sebopego sa rona. God said, let's make a human being with our image. Then Satan nka motho a entsweng ka sebopego sa Modimo. Satan wathatha umuntu that was created with the image of God. A tsamaya le matla le authority. And he went and left with the authority. God, O restore he restores bo Modimo. his godly. O bonkile bo Modimo wa a bo kenya ho Jesu. Uthathe his godness and give it to O tlo bo Jesus. kenya di disciples. Now Jesus is passing it to his disciples. Hona le restoration ya ntho tse pedi mo. There is two restorations here. Restoration ya pele ke ya bo Modimo. Modimo o e restore hape mo. The first one, God restored himself in us. Modimo o sa gotlile hape. God came back O kene ho again. bona. He has entered them. A kre Satan o nkile Modimo ya ne a entsweng pele. Satan uthathela Thixo wayenzwa But kuqala. this time Kwethu, Modimo a e restore hape. God restores himself again Di disciples tsa ha. in his disciples. Number 2. ASP, O gotlisetsa ntho yane. he restores that thing again E baneng ba weakness. that they witnessed. Matla a o tsosa Lazarus mabitleng. The power of resurrecting Lazarus. Lazarus mabitleng. That thing that made Lazarus to Motho resurrect. ya tsosang Lazarus mabitleng. That person that resurrected Lazarus. Ya neng a laela di spirit. That person that ordered the A spirit. itse bo mamela ntweng. Enkosi. Before Jesu a fihla, Before Jesus came, ho no sena batho ba kgonang ho lwana le di spirit. there were no people that were able to fight the spirits. Even le ba Farisi bana ba sa kgone ho lwana. Even the Pharisees, they were Even le unable. ba Juda bana ba sa kgone ho lwana Even le the di spirit. Jews, they were Now unable. enemy e kgolo See, rather was e big. le di spirit. It was the Now ho spirit. no sena motho There was no a kgonang ho God lwana le di spirit. that was able to battle with the Now spirit. ka bomadimabe Elisha, Jesu Jesus, motho ya kgoneng somebody that was able, the person that was given authority hodima di spirit upon the ke spirit. yena o kene ka bathong. Kuye lo ngene ebantwini. Ha ke mamela hle ke kopa Listen to this one. Jesu ya Jesus, nang le matla that is the ya nang le authority, taolo that is control hodima di spirit upon the ke yena o spirit. kene ka bathong. Kwexesha ke ungene emntwini. Ke kopa o ipheta hape Ngicela uyiphinde. morena Jesu ya Jesus, utlwang ke disiki that was hurt by ya utlwang ke illnesses, madimona that was ya hurt by demons, fodisitseng bakudi that made people to be yena well. o kene ka rona o kene ka ho rona. Ungene kuthi ke O ngoku. rona jwang Rethebosha the. o kene ka ho rona. Ungene kuthi. Mare tlo ko jwetse sephiri Manje uqelele ke secret. tlo ko jwetse sephiri be re kwana And then we adjourn. ba kwentse Jesu Baginya uYesu. ba na le yena. Banaye. Ke bane ba matha ba lo ikwalla ka tlung ba tshaba ba Farisi Naba ke bayabaleka. They are scared of the ba Pharisees. na le Jesu They have Christ ka ho bona. in them. Ke bana ba hulanya dinoka ba kula mare ba na le Jesu They are ill, but they have Christ in them. ke bana ba na le Jesu ka ho bona They have Christ in them, mara ba tsebe ho etsa letho ka yena. but abakwazi kwenza nto ngaye. Now Ngoku ke, ke ba pholoso these are saved Christians. tsamisa matswalo ho eletse le rapele o shaka shaka Zulu karaba karaba kara karaba karaba kara rapelang karaba karaba kuraba 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 kura satana ba re ye go tshwarisa maoto wena motho ana tshwere ana re makura 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 sa tshwere ke maoto sa tsa batho ba Krista ba tsebe bua le maoto ha ba tsebe le bua le disiki ha ba tsebe le bua le eng ha ba tsebe le bua le eng kapa eng because ba le ntwe ba nang le yona ka ho bona This thing that they have in them, ha ba tsebe le molemo wa yona. they do not This know time, its this usefulness. time, Jesu kene physically, Kwelkier uYesu entered Physical. physically. Ale ka la bana ba lo ibanna theka. Yo. Ba tsana ke na le utlwa la ba kene di spirit di kene mo. Ke na le utlwa ku utlwa re ba kene. Ke le tlotswa is either le tswa ka front door kapa ka back door. Ana na ke ba ntshahla. Ke bohla ke phinye ke bohle ko re ke etse all in one. Nna na ka ba pala.
phinye a bohloko ke re le tlo tswa ke nampa ya go bapala mo a ke tlo tsa rona le ba lo hohle mo ke tsamayang teng God bless ngwanaka ke phinye ke bohle o ka banana ke le thuela ka nako nngwe ba kena o na le ntho e bena nqhazang a neng a e bua maoba mo okay ha ke mo rapella tlo hohle o sa ke re ke bua ka wena ke re tshwantse ohle ka poso tshaba o trenda jwalo ka last time ke mo rapella daina ni le mongwe wa batho ne ibusuku today ha ba lo ba fihla ka ba tla ka tlung kapa ba tla ho wena ba utla o re ke ithola ntate mo dingna taba le bo ntsha mo tsopo thong o bore ha ba le ka odimo bore tere ke a go bala nna ja fe ka odimo ka mo ha ba ntse ba etsa ba rometse dikatse o bore ke ga le nna le palame ka bonna ke a go bala bethenya ka khunko ha ke mo rapela mohlang ke ba rapela ba le baloi ba tla ba re dina re tena na ana re ne re jaife rona ena wa khaleya bethenya ya kinko o re tloela hempe ba re tafana bile re khoma ka ka di mantse re batla mo etsetsa le rata ho jane le wena nka bontsho re andila le busuku ba mo jisa ba o jisa to ke ja ha o jisa ka ja ntate mo hudi ya o tshwenya o renga o je ha ke na taba le tsone he neng re ja ka nete tlo ntse re la re kula ho jane le mo ka be ke je le mpa le sina di number tsa ka ke kgola nka be le mphone le every day tete bruce ke je ne go phone la gore ke re ga di ntusehle o neta ne ke re ga di ntuse go phone le bosiu re sa o fumane fumane ke sa kule bosiu o na kula bosiu mehle ba mphone le ba mjalefa ba mphone today ke bua pela moyala bo dena ke ba rapela ha ke bona ke na le ba jwetsa ke re hona le ntho e tsena tsena ka wena ke go ba rapela be ke mo deliver e seng yena a tla wona because ke ba rutile speak to the universe speak to the universe bua because each and everything is spiritual buang leading tsao di batlang di tshwere spiritual until u bua le yona ke batla tshwere spiritual e tshwere somewhere e tshwere kolo ya o e tshwere ntla o e tshwere eng bona maleshwana apply le ntlo ha ba fihla mane banka e declare ya decline ba ra ba qualify maleshwana tla mona ka morapela a tota morapela ba lo ba re ne re tshwere ka mantswe mang dintho tseo re di hlokang di tshwerwe spiritually and batho ba di tshwereng ba buileng ka molomo ba buile ka molomo re ha o tlo thola ntho ha o tlo thola mosebetsi mopholoso ana o thotse se teng tsa tsa dingrutu a kutla ntse tsa dingrutu na khalang rapela kutla o thona le mong o tieno kotsi ibile hali ya ipata tsela le ya mo le se le change position jwa man motantsa o qama kara ke batle a Victoria sis kampa ba ba teng mo ke lo tshwara back seat o fumane bile o tshwere o dutse ba ba bile le kenya di mask e ka ro tshwere ke sefuba o sena sona because o ipatile because se le batla mo lekela thuswang teng ka dintho tseo le neng le ka bua ka molomo wa lona ka dintho tseo neng ka la bona se fapane ba sona wa bona di sa maksa kwale o se tšhelete o di mastulo bo tsamaya o bongala a sa kwale emambruti di bole ba pholoswa nthe ba sa itsebeng ke re I became a prophet ya bophelo ba ka before ke ba moruti
ntate Matsotso o mpha tšhelete ke utlwa ko rata qala bile o slender o smart until you understand ntho ka ho wena. Until you get to understand this thing that is Jesu in ka ho you, wena. this Christ that is in you, Ha le ka ho wena when he's inside o le you, sho o rute certain that you call, sefapang sa ntate Modimo. surely Bona le nna self ha o nhloke you do not need Dr. November. o ka nhloka o tla fela re tlo fellowship Ungamdinga net ukuzocawa, gore net re tlo fellowship re etse kopanelo. ukuthi sizocawa. But if you can know gore o na leng ka ho wena. But if only ungazi ukuthi unantoni ngaphakathi kwakho. But ke jwetse sephiri ntho e le shapang ke eng. Imfihlo yile ithi ndinixelele. One, Yapi dingaka le sangomas batho ba re loyang and people that are bewitch us. patient Banomonde for dintho tse ba batlang bona di etsaetse rona. for the things that they want to happen Ha to ba us. buile ha ba re batlo bana mang a futsaneng When they said that we want to see ba whoever tla e bua poor, ntho they will ba tla e bua they will say that thing until e etsagala until it come to and ba manifestation. patiently so o Banomonde emela ba bone e etsagetse. ukuyimela Ntho e discourage-ang iyenzeke. bana ba ntate Modimo ke One thing that discouraged the children of God, everything e o e buang wena everything that you o utterly say, batla e etsa le today. you want an immediate Rona mamele ya manifestation. dintho tse o ka di buang tse o di buang. Awunawo umonde wezinto Ho uzithethayo. nkukile dilemo It took me ke years prophesy ka bophelo ba ka. prophesying upon my Now life. problem e ke ena Nansi when inkinga, o bua when you utterly speak, e ka ba o ka bua ho wena ungathetha o ka bua nawe, mothong ungathetha lentswe emntwini. le o le buang Whatever that you say, ke peo it's a yo o e seed jalang. that you plant. Lentswe le o le buang ho wena The words that you kapa say le o to le you, buang mothong or that you say to a ke person, peo. it's a Now seed. peo ye nngwe le nngwe Each and every ha o e seed, planta mobung when you plant Ya it in the pele. soil, the first you thing, need to be patient ufanele ube for that nomonde. seed Fola, that peo yeo e tlo dula is going to Ka dwell there mobung. in the soil e shwe and it ka dies hara mobu in the soil. peo e shwe The seed will ha die e qetile ho shwa after its ka mora death. nako e itseng. After some time, Iphile. it will come to That is why life. Kungo, each and every seed each and Ya o e every seed kenyang. that you plant, la o ka kenya pete ya perekisi though you e can tlo take a tshwatleha seed go of a tshwantse pear, tshwatlehe it's supposed to break. ke ntwa. It's a war. Number 2 SB. o tlo kreka mobu The soil will crack gore peo ena e hlahe. so that there should be an It's a offspring of the sign ya hore seed. ke ntwa. It's the symbolic that there batho is a ba war. tsebang taba ena People that know ke these things. bajadi It's the batho farmers. ba jalang People that are farmers. ba tseba ba qeta ho planta ba tshwanetse ba ema. They do know that after they have planted, they should linger. ba bobedi batho ba tsebang sephiri The second people that know the secret ke baloi is the ba witches. tseba ka ba qeta ho bua le wena o tshwanetse ba emele ntho e ne e nne e etsana that is why ba e buang everyday ba nna ba tsoa everyday ba tsamaya ba le maponapona ba nna everyday because ba tseba they need to be patient hore ntho e ba e buileng wena e etsane e manifeste. Now tlo go bolela why wena o se mo profeta wa bophelo ba why o se mo profeta wa bophelo ba batho na le ntho e kgolo ka wena. Let me tell you why you are not the prophet of your life or the prophetess of your life. Meanwhile, you have something that is enormous in you. Le na le ntho tse kgolo. You have enormous You things. can talk to the universe Ungakhuluma Universe. ne-universe. e tla o mamela. It will listen and O ka bua obey le ntho e you. ka mpeng ya hao e tla o mamela. Ungakhuluma with this thing that is O ka bua le inside ntho you e and it will hloohong ya listen hao to you. e tla o mamela. Ungathetha nalento that is there in your mind, it will listen to you. Nna I ke bile mo profeta wa bophelo ba ka became a prophet of my life ke so be moruti prior becoming a ke pastor. profeta bophelo ba ka I will prophesy upon my gore life ke batla ke tlo phela tjena that I want to live this ke life. tlo ba tjena I want to be like this. ke tlo ba tjena I want to be like that. because ke ne Gokuba. ke tseba ntho e ka honna I knew this enormous thing that was there in me. Jesu ya ka honna This Christ that is in ha me. ona ntho e bohloko jwala ka ntho e etswang ke bapholoso ya o se tsebe hore ba na le eng ka ho bona. Ha ona ntho e bohloko jwala ka bapholoso balloi ba kampa ba etsa ntho e ke sa e tsebeng mare e seng e ke bonang yona ke lwana le yona ka sehloho
ba ka ba etsa ntho e ke sa e boneng e ke se awe ka yona mara ke bona ke lwana le yona ka sehloho ana ke feel hore ya nhlola ya nkimela jwale ke implement ntho tse pedi ke nka weapon number 2 trust jwale ke re ntate modimo bona ke exam ntho e nhlotse jwale se ke trusta wena jwale a ke sa di kena for yona jwale ke o trusta jwale ke shapa ka weapon number 2 jwale ke involve yena I trust God. If you can understand to Ronali income. Mhlawuno amohela morena Jesu. Ba bang ba rona re amohela ka selalo. Marubuile bukeng ya Revelation are bona nke me monyako ke a kokota mme ya bulang a kena. Re kenwe ke Christ go diska rona ka mo. Okay. Re kenwe. Okay. Now, that is why ke batla hore e mong le e mong because ke batla ho anointa. Ndifuna nigcoba namhlanje. Why anointing? Kutheni ugcobo? Oh! It's a symbol. I get to look at right. Amen. Yang to e yentsweng ka wena mara yo seng awe ka yo. Ki buele mama. Jesu, I mean, Jeremiah, Mudimu mulata ka rapopelo. God fetched Jeremiah in the womb. Wa mo anoint He anoints him ka rapopelo. in the womb. Jeremiah wa tswa ka rapopelo. Jeremiah came out of the womb. But Jeremiah, But Jeremiah ke a sa tsebe hore ke eng. did not know who Ke a he sa tsebe is. hore bewe eng hodima hae. He did not know what is it that has rested upon Until him. ntate modimo re tlo ke etse practical. Until God said, let me practicalize this thing. Modimo a re nka letsoho la hao le be molomong wa hao. God says, take your hand and put it in your mouth, on your mouth. A qetile ba re ke o fa matla o tlo tsa tsena. That thing e ne etswa practically to somebody ya sa ka ngatse ba ntho modimo a entseng e beweng hodima hae. Modimo a re tlo ke etse practical. That grape ties I am. Teenager. Study titi. Paul. Oh, yeah. One. Ya pele, Ke tlo sebedisa grape ties. I'm going to use grape tizer. Ya pele o cleanser the Ukuhla- inner person. Ukuhlambulula lo muntu ngaphakathi. So that Ukwenzela ukuba ntho tshwantseng o receive. lento ufanele E se ka ukuthi tlo uyifumane distractwa ke dintho tse ka re ho wena. should not be distracted by the things that are inside your heart. Your mind Ingqondo yakho must be clean. funekele ihlambuluke. That soul, the inner person, Lo muntu must ngaphakathi be clean. fanele ahlambululwe. Anointing, Ugcobo how we receive. when you E receive se ka it, tlo distractwa. Should not be- And ke batla ho nwa be distracted. I want when you drink this great grape tizer, ties ka Sesotho mentality kapa ka Xhosa mentality because ba bang le tlo enwa
ka tsela ene Paulos ana kgalmela batho a re lona se le ja sela le jela tlala Paulos re lona ntena ne se ya tlala ba se ba hlafuna bohobe Paulos re tshintshile concept ya selallo a re concept ya selallo ke mmele ke hopotsa ke se hopotsa batho bana ba ja selallo ka tsela sing right until Paulos ba kgalmela ke batla nka grape tizana o ska inka ele grape ties. I want you, when you take this red grape tizer, don't take it as a red grape tizer that you purchase in the shop or anywhere. Ke batla o bue mantswana ha o yena. I want you to speak these O re words. ena ke romela straight to my soul That this one I'm sending it emoyeni wami. to cleanse my soul. Ukuhlambulula umoya wami. Number 2, le kelello yaka. Eyesibini nengqondo yami. Haiba madi If the blood a Kriste of Christ a ile a nhlatswa. purified me, Bon. Mo tloela se nix. Monke. There's no way nka bua ka matla ka ntwena. Modimo ba sa etse nix. there is no way that Dr. November ngathetha ngalento and uthi Mozareng, ngenzi into. Mozareng, ashara This is a kamama. confirmation. You are fighting le batho ba o khiphaileng body ya hao ka ntwana ka grape tizana. Ulwana with people that have occupied your body There's using that something grape tizer. e o ntate Modimo ba batlang ho e tlisa e ntjha. There is something that is new that God wants to drop in you or to you. Baloi ke tlo romela madi a nang le mollo o tshosang. Which is, I'm going to send the blood that has massive or enormous fire. Batho ba nang le di-spirit tsa baloi. People that have evil spirits. In the mighty name of Jesus. O tshware. In the name of Jesus. I'm going to show you something. Ndizokubonisa okuthile. Moya wa Modimo Umoya kaThixo, le ona e leng Now- moya o halang of which is the Holy Spirit. can also take ha o ka kena ka wena. If the Holy Spirit can fill you, That is why Satana sa batleng ho re be le ona. that is why Satan does not allow us or permit us to have the Holy Spirit. Because hona le meya e mmedi e tsekang mmele ya rona. Because there are two spirits that are in quarrel of our A bodies. demonic spirit Ke moya wa o botimona batla ho dula ka wena. wants to reside in But you. ka bomadimabe Ke leisho. morena Jesu ba re ha le tsebe mmele ya lona ke tempele ya ka. Le yena o batla ho Jesus dula says ka wena. that you do not know that your bodies are my temple. Now, Manje, when Jesu kapa moya wa modimo o fihla, when Jesus or the Holy Spirit comes ho over, na le a tshwantseng a tsamaye ka ho wena. there is somebody that needs to leave. O re na ke mme wa ka next door. Whether it's your neighbor, O re na o dutse popelong. whether it's there, he is there or she is there in your O re womb. na ho na le pain. Ha se pain ntho e dutse molaleng le mahetleng ha se pain. It's not the pain that is there at the back of your neck Ke or in your batho ba shoulders. occupyileng body ya hao. Are the people that are occupying your body. And right now ke romela moya wa modimo ke yana moo. Tuba, I'm sending the Spirit of God to be there. In the name of Jesus. Retebosate. Ha se popelo ntho eo. Ha se popelo ntho eo. It's not a womb, that one. Pain ya moo. That pain Ha that's se feeling the popelo womb. ntho eo. Ha se popelo.
Ha se popelo ntho, ha se popelo. Ha se serame. Moya wa Modimo ya mono. In the name of Jesus. Phamisa matsoho a hao. Lift up your hands. Ema ka maoto a hao. Stand on your feet. Beha letsoho Take your hand and put it mo utlwang ho na le phoso teng. where you feel there is something wrong. Retebosate. Moya wa Modimo Moya ka King Morena Jesu Christ. pele re tla baptizing Before we get to your blood, re invite wena we are inviting re you. invite wena re invite wena Tshwarang ke ma moya wa Modimo Moya ka King. re invite wena Siamema. Get come out of it. se mangwele ntho As you're not in your knees, ha wa tshwara ke mangwele you don't have ha o a na problem with your leshaba knees. You don't have a ha se shit. siki ntho It's not a deal. ha se siki ntho ha se siki ntho ha se siki ntho monga tempele ke The owner of the temple is here. He comes. halalela moya halala Bathemani asisiki asurutomo but something about it moya halala In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my young man. Come on! What is it meaning? Asisiki kili timona. Irimoyo halalela weleta. Moyo halalela. Irimoyo halalela. Moyo halalela. Odula ka tempeli ya. Odula ka tempeli ya. Odula ka huni. Hello. Worship. Disiki. Stress. How do you say this somehow? Lift up your hands. Yatswa Satan le baloi ha le na space mmeleng ya batho bana. Come out, 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 Jota moya halang sebetsa mmeleng wa ka. Moyo halalela sebetsa mmeleng wa ka. Iri cleaner. Irulukulla bofutane. Irulukulla dikoloto. Irulukulla bohloki. Dibuye. Lala moya halang. Mojetse.
ya disturbed kelelong, pray for your mind. Rapela kelelong, yana le di-challenges, o tshware hloho ya o e rapelle. Tshware hloho ya o bua le yona. O laele stress, o laele frustration. Laela! Jesus. Jesus. If you better livalo, lift up your hands. Better livalo, phakamisa izandla zakho. Come here, speed. Puma esitulweni sakho awubethwa luvalo. Moya bala testulo malo ibana babatla ipata batho mama. Balate ga ba tswe ditulo. Now. Just tulo sa kankane. Just tulo sa kankane tla gape. Shapo ke lutsalo just tulo. Wena jere se tswe tswa tswa. Why listen to one? Why listen to? The coach on now. They are talking about this. The coach. I go to the ring. The coach. Lebagai. The coach is a fella Lebagai. Ho ba sa tsebeng ba ntse ba re ba bararo ha se yena a ntse a bua empa ke baloi ba moloile ba ntse ba bua ka hare ho yena ba ntse ba re ke ba bararo. Lutula we tsangalo ka motho momo o tsa ka ra momo ntate ba o yetsa ho shwa mona mo to shwa bopele ba ka ntate o shwa le botona ba hao ha o la ke ntho mo ke tsale kwa mme ha o re kopana le mosadi wa hao ba ba ka mosadi ya ba bararo le ba ka ho yena bua na mo dimdi tsela ba ka le ba tla ho yena ba tla tswelle le bo mme ka pa le bo ntate mme ba ba ka dileng le ba ka dileng le ba ka dileng be la compita mi sa slallo di dula ka di ke revene
mpatleleng tsona di ka ofising ntlele le tsona ka speed le bakae ho yena le bomme a re qale mona le itse le bomme ba kae le bararo le bakae ka dilemo le bakae ngwana yena ka dilemo le bakae ka dilemo a ile ntsenyetsa nako le bakae le itse le bomme le amana jwang le yena le bakae ka dilemo wa pele o di kae ka bolemo 34 wa bobedi 38 o 38 okay montsha setulo mo tlise mo stulo guys me wa pele bokae 34 baka ho yena batho baka ho yena 34 38 le motsamela ngaka le motsamela ngaka wena wa ipona yena are tlele wa ipona le motsamela ngaka kae le motsamela ngaka kae ke lo tla tete le motsamela ngaka kae le motsamela ngaka kae le motsamela ngaka kae le tse le motsamela ngaka kae le motsamela ngaka kae okay le tsinyetsa nako le bakae dulang fatshe re bue le bomme kapa le ema stile ha le bomme kapa le dithaka tsa hae le bana basadi le batla ngwaneng yo le batla go yana ntse pedi fe le bakae le batla go yana le batla go yana le batla eng mpoleleng tse tharo skolo le bomme kapa le ithaka tsa hae batho ba baholo e mo ka dilemo nna ke 44 o eng ya hae ke motho ke mohaisane o mo tsamela ngaka kae re ba tsamela ngaka kae le ke wena o dipotso di ngata kae re tsamaya ngaka o le fa eng ngaka o re fa ditlhare a re le dietseng a ba re di butswele ya e be di a kena ka ho yena ya e be di a kena di be di fihla di etsang di sebetsa ntho re batla e sebetse ho yena ya di kwala kelello hae ya sa dipotso di ngata le gotlile o gotlile ba bakae ho yena o gotlile ba bakae ba babedi le gotletseng bona a khotetse o tla kerekeng wa re tena because we tsa tšhelete a e gutla o tlo fa tšhelete e ngata wa re tena ngwana wa re tena le fa tse tšhelete tsa hae re ntse ka tsa dilo ya ka di mo sokodise le mo tsamela ngakeng re tsamela ngakeng re itse re tsamaya thaba njo ana le patala bokae a tšhelete e ngata bokae 5,000 mpitse tse ngaka lona ke monna kapa ke mosadi ke monna ntate ke ntate wa ka ke ntate ngwana na o strong ona ebile o wese sala tla wena mona o strong o feta e sala tla wena mona o strong o feta ntate wa ka ke a monea dintho tsa hae ke a monea madi a morana Jesu e kae khaputsana o ne ile dilo
di-lawyereng be di mo sokodisa ntse di mo sokodisa di-lawyera o sale o theo mongwe o ile lantšheng a gutla le o gutla e sala emela phone call Lawyer ile lantšheng be sa gutla. ile lantšheng re entse lawyer e lantšheng e ska ya gutla Ai emetse. mara yona e emetse ka re Le ditse o kae ka ho yena? ka bolela o boleletse monna yo go yena ga frustrate gobane wa tseba tšhelete tlo gutla ngwana no na le tumelo o Okay, tshepetse mpoleleng le ditse kae ka ho yena? mmeleng Ho kae mmeleng? Le ditse mahetleng. o na utlwana le mogathala mara ba fitlha ta kereke because nna tamile o tlo pheya Ntshebe. ga re kgone go sheba ga re kgone go sheba Okay, ska la sheba nna. Toma. Wena. Shabanye. Le tsetsa anointing oil ntho. Cryptizer yo. E tsela anointing oil mama. Nga cryptizer o lele ke ba loibana. Ne sa meane ba loibana. O ba jwetsa o tlisa madi a morena Jesu mmele. Ke tlisa madi a morena Jesu madi a hlotseng tsohle mmeleng wa mmena le tlo anka ka lebitso la morena Jesu Nsaba. Ba ne se madi ana morena Jesu ba tswe mmeleng wa ngwana. ka lebitso la morena Jesu lona bohle ba ka haro mmelona nang ha ke kope ke a laela le tlotswa ka madi a morena Jesu Utlwele. Mesaya. Yami. Ba ne se kangana. lona ba loi ba ka haro mmele wa ngwaneno le tlotswa hona jwale in the mighty name of Jesus ke madi a morena Jesu Mesaya. le tlotswa ke a le laela hona jwale everything nkang Ba reng? ba ga ba tswile Ba re utlwa le re la sa le etse. La sa re nwese. Ba nwese. Tsamaya. Le bakae? Le bangata. Le ditse kae ka ho yena? re se mmele wa hae Mmele ho kae mmeleng? wa letheke Mo lethekeng. wa letheke Baruti monese. Mama tsela ntho tsela di-cryptizer tsa hlosoka. A ke la bona batho bana. Monese ka ngaka monese. everything ya lona E re hohle le tlotswa mo le dutseng teng. hohle mo le dutseng teng le tlo dinka ka lebitso la morena Jesu 1. Motho. O bona o tswa kae? batho ba bangata Phamisa matso. You are free. Ale so tsamaya. ke tsabeile Ba nwese hape. Le bakae mo? Le 5. ba tla tlwele kereke Ba nwese madi a morena Jesu hohle mo ba dutseng teng. Mphe. Modimo wa ka. Hohle mo ne le dutse teng ke le sunya madi a. A le qeta ha qeta ona le sentse le mo tlohella a be delivered. A le mo tshware safe. O bona o tswa kae? Mbene kholo. Ga mmorso tsena tsa baloe mo tshwara. Le nana ke a bapa. Le a tsamaya. Le tsamaile. Ne le kae? Ne le teke. Tswang. O tla o yana ka ditoro. Re tla tlwele kereke. Le wa tla tlwele kereke. Jwale o mo delivera ditorong. Eh. O nona ke generator ya ha bona ke ena mokokotlo wa lapa la bona. Ke ena e. Mokokotlo. Jwale re motima tjhelete. Jwale le motima Tjhelete. ya o etsa. Ya o ka hlokomele batho ba ha bona. Wa sebetsa. Ke le student. Eh. O fumane di-gig. Sai.
ke thoba di-waiter chefe ke tsa sekolo madi a Morena Jesu mo ba dutseng teng lethekeng 1 2 3 4 5 6 bula mahlo bona batho ba kae a go dire ba 5 o ba bone ke nya ke mme a dulang ka seteng tsa rona ha rona ke mme a dulang saeteng tsa lona le ba kae le babedi le dutse kae ho yana kelelong ya hae kelelong ya ha le batle le bone madi a Morena Jesu lo a bone ga bona yo le dutse kae kelelong ya hae kelelong ya hae ke mo tshelo di mahloho ya ke 1 2 bayatha o etsang o swa ke ngaka Netcare o etsang yena o stedielang bongaka o swa le ngaka yo o stadia bongaka o swa ha ke ngaka yena kena stadia o batla ba ngaka le o swa ke doctor Netcare o ka o swa o towards jaanong yena ga re batle le ene be o na ge tinne no tjena o ga ipotsa o batlang ke re ke be ke fitile na ile ke re ke nya cousin sister o batlang ke re ke ma e kenela ka ikena cousin sister yo e kenela ka yo o na ile kere kenya cousin Kisani kwa Kisani jana le mokwala ka o dula kelelong yo o tlo go hlola motho eno mos lona le eng pele le tsamaya le eng ga babedi a kere le eng le bana ka pare basadi gona ke monna le mosadi mos le eng ya hae ga re nix jana kelelong ya hae le dutse ho etsang o bohlala haholo le duletseng kelelong ya hae o bohlala haholo kelelong ya hae ke le nwesa ntho ena e kgobedu a ke le qekeka modimo ka lebitso la Jesu 1 2 Jesus name doctor o bone batho ba kae ba 4 wa ba tseba wa ba tseba because ba ke bona mokhutsane mara into complex ya gagwe skin complex ya gagwe ha ka bona o bona mokhutsane le ya jwang nna nna sa mo bitse ka lebitso me a slender hantle tjena o ba bone bona ke ba bone o ba 4 marubone 2 tshwara cryptizer ya hao ina le anointing oil ho yona mo o batla ba bona ka mahlo ntete mo batla ba tsebe ke batho ba tseba tlongwa go ka le tlo njotsa re le boma le tlo njotsa kre mo shebeng ka mahlo le go petshwareng ko ba tlhogala mo shebeng ka mahlo shebang tate le mo shebila kre mo shebeng go ba ntshwarela re ko ba tlhogala le qetile tswang he re tsile khubai re tsile 2 3 re tsile o ba bone ke batho ba tsebang ke batho ba ke ba tsebang ke eng ya ha se nix din ba dula stratong ba dula strateng sa go no etsalang kelelong ya hao like always in ha ke le ko college ke study ke tla tswa ko ntlong ke study immediately ke tswa on mo jarete ke lo ka se le siko mo dintse ke di study leng ke itlega ka classeng so se ke tlang ke di jokuela
le classmates tsa me hela a ke concentrate mo dilong tsa me tsa school. Yes. O ntse o study la bo doctor. No yana ke ntse ke study la bo nurse no tje. O tlweletse bo doctor. O samekena. Oh. Kana ntshubudisi. Molokole. Ska la ntshubudisa kre la tsmara ke matlotene. Molokole. Dekreteza. Bo tle ga mo tlwele ga o kopa. Le ntse ngwe. Kelello hae. Letsa Re nkile kelello hae. le ise kae? Re sebedisa. Re ka di fa hape. Le motshwere ka difa kae? Re ka di fa. Kae? Batle beng ka hape. Le batle be ngaka hape. La. Ke mo mo semadia. A tla cleana ntho ngwe le ngwe ba yentse mmeleng wa. Sala motlela mo tsamonesa monesa ka ngana. Monesa ne kholo nka ne kholo bula eo. Eret mama tsela ono tengwe le ret. La o sa be mo mo wa o ntshele ka nkang. A re tlo qakana le bona mo so randa. Le batlang ho ya. Le batlang ho ya. Le batlang. Wenza ntoni? Uyadika wenza ntoni? Wenza ntoni? Ufuna usithathele iposition Phi emsebenzini. niba ngaphi kuyi? Niba ngaphi? Sibabini. Nihleli phi? Enhlokweni nasezandleni. Monwesi. Ba re ba ditse hlong ya hae le maotong. A me le matsong a hae. Monwesi. Jesus name. Ba kena ka meriana ba lo ba sebedisa meriana a re sebedise cryptize to clean your body and your soul. Dima bless ko pompe o le yana ke blessa batho ya tšhelete. Shimsal sona thongo le ngwe ke bileng bophelong bao e tlo etsala kgathaleneng. Lizzie, why you give up? Why you give up? Why etsala? Nele fela taba tsa family matters. Mama ka kere o tsofetsang. Ke nna ke mo isang ka. O le yana ya tšhelete. Thongo le ngwe ne ke bui bophelong ba kgathalle ba loyi ba lwana ntwa e kae. Ke le jetse lentswe lena a le sa hlola le khotla. Le tsamaya ka ba tsamaya le tsamaya ho yena le tsamaya kre modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu ntshebe bula mahlo o nese mfe makamotho no bula mlo Jesus name le tsamaya monese okay. Thongwe le ngwe ne ke bui bophelong ba hao
Ntšhabe, ntho nngwe le nngwe ne ke bue bophelong ba hao e jwalo o e expect blessing ye nngwe le nngwe ne ke bue bophelong ba hao shebisa matshodimo o e lebelle Asikho November sambili unwesi asikho Jesus name each and every blessing engayikhuluma empilweni yakho who you expect come here Munisi sibulalile futhi siphumile asikho blessing engikhulumileyo tshwara reptizer ya hao ska la ntshudisa le bakae monwesi le a tsamaya le anwa le bakae le bakae le bakae Ke mang yena? O tseba re ntse le ntse re nkile ngwana bona. le nkile ngwana bona O tshwanetse o tiwe wena. le nkile ngwana bona la metsa O patile le ene. le mentse Ka mo patile. le mo patile kae Lo ke. nokeng Butibeng Jamazому Hola Mokine Hiti Butibeng Butibeng Jamazomu ngwana bona le monkile Monkile. ga ba tsebe re o kae le mmeile kae nokeng o ntse a phela mo a leng teng ga ko tlele Ga mmolaile. le mmolaile bona ba tsebe re o kae ba ntse ba mmatla Le ane la ba go nna o tshwanetse o re mmolaile. Ka monkile ke le lona ka mohlatsa. ka la boraro ne le re la mmolaya yena Ngwana he go tlile tsela ya sekolo. O ne ka ba hlansa ka gano. buang hantle ke utlwe le reng
ngwana bona le mmolaile jwang ga moganne ka metsi bona ba motse ba ntse ba mmatla ga ba tse borokae tse ba mmatla le ntho o no kenye fe mohoka ho kae no kenya mo ka hoposo a re le lo mpontsha le ntho ma le nteng o ka tlasa metsi kapa o sa phapa o sana hodima metsi o sefate wa go ke sefate wa ke sefate ka ra metsi a re mbontshe o sa di o tsamaya ma o tsamaya le a kere o ka ema ka maoto mama o etsalang ntate moruti last week o mpoleletsa ga ngwana bona o nyametse ene ona ka gona tloa mona a ya Lesotho maga e sa le ntate wa bona a mo lebella ha fihla ene e ka o na tloa mona Bloemfontein ngwana bona ntate moruti e ka re ntate wa bona o la mo founela a ska ba tshela metsi a mangata a eme ka monana ngwana ha ya le ka site yane hopos a re o ska ntate o founela mora a ga ska batla metsi a tletse ka ile go ngwaneno a bo mathapelo wa tsamaya ntate ha o ile le ena le kankana re ke kopa go tlele hopos o ska tla no ka ena e tletse ha ntate wa ha ya re ke lo lata dikgomo o kgone go tlo tshela ka kgomo kapo wa pala makgomo a kgona go tsamaya ka ga metsi mathapelo gore ha ntate wa hae a khutla ka motseng o thola ngwana bona a nyametse ha wa mo founela founu voicemail jalo o ka isfate mo sama hakile ka ga metsi ka sema kile ka rametsi mo ntse ga papa sele ka rametsi ba mmona o ka tlase metsi wa re ga ba tla ntatang bana le batla ma ntato bana bana ne le batla etsang ka ena ga ba tla mmolai ne le batla bolaya ntate wa email wa email wa email and then ge tla bana bana ba hae le ntela la hohlola jalo ngwaneno yana le metsi mosadi ene le re le mola ka la boka yena la ba go la tshwane se tle wena mona ngwana ha ke a go tlatseleng ke le matric ke Africa na fela ngwana go botlwe ke le tswalo mma le ena hlwe ke a khoma nsambe shimane ke mosimane ke moshima le motse ka metsi ge motse o tlo bona ba tla mo bona o tlo bona nini le sa tsine le bosiba tamba ntsale nthele ke ntse ngwaneng yo mosadi yo le mo kentse sefubeng yana le mo kentse mo ngwana e o kae ke mo le kwa re mo sebedisa kwa ho ya meme tsawo zekia ho the mata ho hlalana hey ho ya meme tsawo zekia ho the mata ho hlalana ho ya meme tsawo zekia ho ya meme
Nuisa ya ne re kwa le kereke ba nuisa ka fela a re eme ka maoto a rona tshwara grape tizer ya hao the grape tizer ke a kopa o di yana a sena grape tizer le nna ke a kopa yaka batlalang bana ba lona grape tizer please basana if o na le ngwana mo batlele grape tizer o batlele package ena ya grape tizer now I want to show you the authority ndifuna ukunibonisa igunya nkwale nthona nkwale mona ibile mphe grape tizer o itse o na le pain leotong modimo ka ya phelang ke rapela grape tizer etsa e dula e tshesa nthwena bisa ke roba ka nako la ke tsa letho ya tshesa ntate ka re ke mo mollo ke betla theke e betla theke e tsa private ntlo ma kena le motho a mme go bolele ntho tlo etsala ngwana jwang o tlo nwa grape tizer na o tlo utlwe o mmamela o tlo etsala ha o qeta wena o tlo utlwa ka re ho a tshesa ka mpeng o tlo utlwa motjhiso ona o tla thekeng ha o qetile beya leotong qetile modimo ka ke bua grape tizer yane ke bua le tlhaho ka authority o mphileng yona ka baka la Kriste ya ka hona e nkutlwile e lo etsa ntho e ke buileng bophelong ba ntate re ke nwa madi a morena Jesu ke nwa madi a morena Jesu a no nda so jwale ka o batla fela ke mang ya kulang ke mang ska tsaba because se ke ile ka bua ditho tse ke nna o ntate moruti o tshwere ke le thopa le tshupa le o kae mo morao mo exoso mo dimo ga botho ga le shago ga o dimo ga le sapo ga le shago mo le rago okay no this color se ba tsona ntho tse tsang modimo ka ke a leboa ka matla a o tlo etsa a tshosa modimo bophelo ba ntate le tsamaila kre le molokolotse a kutlwe le re le molokolotse na a kutlwe le re le tswile 1 2 3 4 o tlo nka tse pedi kapa mo fetse tharo e tlo direka o tshwanetse direka le tsamaile ho yana le tsamaile le molokolotsa kre le molokolotsa 1 2 3 4 5 6 7 mo fe la o qetela a no andate no bona o tshwere ke ona le ntho ka re ntutsi monana ntho ka re ntutsi mo kwala mahlo ntate o dule studio o mamele ho etsalang ka mpeng ya hao le lethekeng la hao o mamele ho etsalang lotong le la hao o mamele ho etsalang wa kula eo o tsamaya le mang ho etsalang
bothata ba o hlabua ke lehlaba mona la tlasa pelo o hlahile le mathupa ka side lena la letsoho Ke eng ya hao? ke ngwanaka O le modi kae? o na le 13 years O na le 13 years. Kwala mahlo. Ntshebe. Wa le metsa tje. Wa le metsa tje. ha ke re batla lo mena sa mme wa hae Le mekintse. ngwanana la ga mo kentse ntho no ba kampe La teng. Le bakae? ga bangata Tsanga speed. Make sure that you bale grade test la ka ba wa kena sekolo tona ntho ena e bohlokwa ke tlo etsa yona tsatsene e prepare la ntho ke batlang ho etsa ho wena o dinsitse ndata e leng sitse le bakae ga no jena na ga 4 le 4 le le mokentse no na mo kentse no ga etsa go ska mamela le batswadi ka le no ena le kentse jong yena le mo etseng a keng kapa ke lona ga mo entse ngake ngaka ena be le fine ngaka ye be re fa moriana a re ke dithupanyana tse putswanyana tse pedi re di sile re di kopanye be re fihla re tsoa bosiu ka 12 re hweletsa lebiso la ngwana mamela be le di etsa be fihla re tsoa ka 12 re hweletsa lebiso la hae ebile ha dule le ha bona o dula ba le mme wa hae re dula re mo etsa bese ke monna ka pa ke mosadi ke mosadi mo bitseng o dula kae o dula Lesotho mo bitseng ka speed ga mo bitsa mme ngaka tlo wa batluwa no tjena na mona ka speed bitso la ke mang ke mmena ledi mena ledi tlokwa o bitsa mo leng teng tlokwa mena ledi tlokwa mena ledi ntate ha re bua ka thupa tsena tse pedi o di etsa jwang o etsa jwang no a ke nka mamela matswana ke o paskela tsa lerata mamela ke nka ntho ke moriana o ko tshepang fatshe o bitswa moriana lebiso la yona ke na le ho lebala ke ntho ke ho lebala lebiso la teng mara ke setlhatlanyana se makala a green be ke se ga ke mothapo a teng ka fatshe mamela matswana mamela mballo ba etsa jwang mtho se le ke o mumo line be ba telele tseo le mo be ke nka mothapo ka fatshe o ko omisa ke omisa qeta be ku sila qeta o sila be fitla bo ke motseng wa se le ka sontsa be mo mma so ba tla mo to ke re ke yena batla go kgathatsa matla bona ntwetse ke go ba mamela mazwana o etsa eng mamela ke go ba mamele ke nka moriana mothapo ona wa moriana ka fatshe ha qeta ke a o omisa o ome be thata ba bong ba tla ithola if ba sena tšhelete ya yona thule ha ke qeta be ke o sidila ke o sila o be fin ha qeta ho o pole moriana o bitswa mang ke o lebetse mamela ngaka e re jwetsa di boloi ha ke qeta mono o sila moriana o oma be fihla ko kopanya lona na ona le o monyana o ko tjhesang be ke o kopanya meriana ena ke lebetse ntate ke kgale ne ke e sebedisa o tjhesa ke a o tjhesa be ke o sila be ke e kopanya le mebedi ha qeta be ke fa batho bana ke motho yo a tlang ho nna ke mmela ke re ka 12 ya bosibu o tsowe o emele mating hweletse lebitso la ngwanenwana ntho tseo di tla kena ho yena bazama mamela ntle ke kopa kwala le yang disturb mo a le mamele next ene hape bile ne re batlile re bola le mme wa hae jwale mme wa hae khatla le kereke o ya naheng o botse ka moriana ya ntate and then moriana o qeta o chipa o bofatshe bo ba ka fatshe bo ke a o omisa o ome ha o qeta o oma o ka o entse lengangajane ke a o sila ke o kopanya lona o ko tjhisitseng mona be fihla ke ko kopanya ke ba fa ona gore ba holetse bosibu ba kenya batho dinwa jwalo ha o kenya batho nwa o etsa o ba fa moriana ke ba fa moriana o fe o mong hape ko fe o etsa ha ona o mong hape o kenya fela batho dinwa ka ntho o ntshitse nwa ya ke ntshitse nwa ngaka se ka hlola tella maphutha wa ka ntate le dutse ka yona jwale ka ngora mosadi
le ditso kae Re dutse nthong tlasa sefate nou tje. le sefateng lesotho o wena mme wa ngaka o lesotho o dutse le bomang Ke dutse le bomme ba bararo nou tjena. jwale ba ntse ba reng ga o ntse wa ba bona o le siko le ho nna mo Ha ke tsebe ntate. jwale wa etsalang ka mmele wa hao jwale ka o le mona wena Mmele ono o setse o le jwalo fela nna ke tswile ke tlile ka moya wa ka mona. bana ba bakae ba bang ba teng ka ho lona Ba ka ho nna ba 4. tswa 1 2 3 khuba 1 1 2 3 4 5 6 7 khuba ema ka maoto ntate tapa ka lotule le hate le trap hate tse tlosa ska ta di maseta etsa ntho sa go nuyetsa tlo sa go nuyetsa wetsa etsa nga o totona cryptas o tlile ke utlwile ka mona o phola o le lona le fola lo tukwana class kwana o phola jwang o tsikore o mata o tshisa ska no bolela mona ke bona o thola o no tlile le bohloko makutla o thozo na iba thotse a re me ka moto re mekete le fento nsel o tlonka oli e gold lona le tshele gold la cryptizer ya e bula hantle o tloa tsatsing lena nna se ke etsa so ka tlong ya ka ha ntse le bula cryptizer le mame nna se ke etsa so o ntse o sa kgolo ntse le sheba lotule o ntse etsa ko ne le tshisa haholo ntate ko re ka le wa kubella ko re le ya le tshisa ko tla le thotsona yona mara o thata ka fela ka class o le thotse le tlo ka temoruti hona le channel e ke phileng e ke nkileng qeto ya shebella TV. There is a channel that I decided to watch on the television. Re shebella bo Skandane. We will therefore watch Le Skandane. shebella Generation le shebella nna ke motho wa wrestling. Or Generations. Kodwa mna ndingumntu with wrestling. But Kodwa a re tlo mo re ya di phone. from there we are on our phones. Ke ithutile ntho I've learned something. ya ho shebella channel ena ya Faith. Ukujongela this channel of faith. Ya bona? Ya bona? Ke decide ho etsa jwang. I've decided to watch Because that hona le channel. nako o sa tsebeng ho shebella TV a ke la e bona. Ba bang ne le rata ho shebella ntho ya ntse le teng. Ya neng ka nako e telele ya batho ba dutse ka tlung ba kwalletswe Steve ka tlung. Big brother. Ntse le teng ntho. I sale. The way batho ba dulang ka teng ba shebelle Big Brother. The way people will pay attention and watch Big Brother. Ke ne ke hona le ntho e leng ya re revive yourself ka ho shebella channel ya baruti bana ba Faith. There is something if you get to Dr. November yati ke mang? vuselela. Ke namba mang? Ke mang? 262 ka se ke yona. Ke mang? O bona ba zwana na le shebelle 340 from today it today gore ha o dutse TV shebella channel ya mono ho rerwa lentswe o sherwa lentswe wa rutwa revive yourself ka hore o qalele o iphana ka hore ha o le ka tlo dula mon o nke pene o nke le pampiri o ngole di scriptures tsa di tlo o thusa o ya Bible di tlo o thusa o be le ntho gona o e bala Bible because a ke re itse re batla go reconnect le ntate modimo re qala service re batla go khutlana le ntate modimo we want that connection ke bua pela ntate modimo and I don't know why ntho ne tswile kelelong yaka channel eno ne tswile total kelelong yaka ne sa shebile
shebella wrestling o tholebile ke shebella wrestling ya gale ke sena ntho e ke shebellang TV but no recently ka ke lola ka re if you want to revive yourself shebella channel ya ke shebella full time bazalwane ke shebella too much ha o tsamaisa fela bo check man bo dintho tsa di ngotse yona ngotse faith in ya ke tsebe ke faith in wa rerwa wa ruto ho etsa ke netse una ntho tse ngata tse seng ke ithutile tsona for these past 2 days it will revive you e tla o ruta le ntse la ntate modimo tla kgona ho ya o check the scripture o di nke o bale o di ngole ha o e shebelletse o tshwantse bona le pene le pampiri o e shebelle today next bile mosadi mo hoseng before ke tloa ke home cell o tshwere ke moruti mara o tshwere batho ka tlong o ruta ka rakere ka rantlo ya hae o ruta ka bohlokwa ba fellowship bohlokwa ba fellowship it was so interesting and very powerful a ruta ka gore why batho ba tshwantse ba tla kerekeng di-purpose o tla kerekeng yena monna hae ne le moruti but yena ne se moruti until yena ba le calling but modimo ba bua le yena hore a serve ba ske ba calling tsa bon ya tsa hae le monna di ske tsa clashana yena a ska tloela o serve monna wa hae calling ya hae a ska tloela o serve monna a bua bohlokwa ba o tla kerekeng bohlokwa ba ho ba le mentor spiritual mentor in so much important e mone ke mo shebile a bua ka the difference between being bankrupt le poverty a bua ka the difference between bankrupt le poverty ke e le ntene channel ene ne tlile ho hankelelong ya and that is so tholang re ha re tsebe lentswe ha rena ntho e re tsoseletsang because ha o qeta o shebela TV o shebela di show tso di shebelletseng o bo di phete ha o qetile nene o thole o so bapala ka phone today ke le file lefa if o sa khone o tla tswa fa o ba la Bible shebella channel ane it will because ke 24 hours channel ba rutwa ka lentswe la ntate modimo ene mona ha o ntse matimona ba ntse ba wa jwala ka rona at least wa rutwa mo bula no nteng wa ile ene e jong papa red ke tsena e gold okay e retile gold skis mphe yona lena le tlo utlwa ntho le soka le utlwa ba bang ba lona mmeleng ya lona ke etsa cleansing to that person to your soul boikwele ke cleanser that inner person the soul in the moya the inner person le tlo bohla o tlo utlwa ba relieved I'm cleansing as lentena la be le tshonne ne tshwantse be le yona ntwana lentena ne tshwarisang di bra le tlo di lata isang o tlise bra sam le ngwana bo yona o file e re morena Jesu sele ke bone le ditshwere e re moyo halalelang ke dumela mohlolo re qeta utlwa moloi a bua hore re qeta utlwa moloi a bua a re o ya naheng tsheka ditlhetsana a ba tshepa ditlhetsana a ba di sila a ba di roma be di kena mmeleng wa motho le nna ka authority e hodima moprofeta wa ka le hodima yaka ka authority yaka e ke amohetseng mohlane ke amohela morena Jesu tsela greatest ka re o di tsela ka fela o le yone le tsepedi tate be ba le ka go ratang go beya ska beya tsela gore ke a bona se batla go beya tsela fa moruti mona ke a kopa fa moruti le tlo utlwa mohlolo o tshosang a great a huge miracle tlo mohlolo o tshosang yena ke etsetse lona
ba nang le stress, ba nang le something in your body in, bana ba sa robala hantle. Each and everything e body ya hao Yonke into esemzimbeni wakho. ke cleaner I purify for tshebeletso ya Sontaha for the service of Sunday e qalang hosane. that is going to start tomorrow. Now ke cleaner motho yona ya ka hare I'm ya tshwantseng a tlo receive tlolo. I'm cleaning this person that is inside you that's supposed to receive an anointing. Lift it up. Sedimo Ise phezulu. moyo halang Moya o modimo ya phelang Thixo ophilayo, morena ya nkutlwang the king that re hears. ke ke ra fetwa ke dingaka We cannot